Si whakamata ko fie o le tātou au whai pese le Blue TV po o le Tautai A'e Tautai A'e Superstar. Sa ia ai si taimi watu umai fo ia pese pese nga ia au so foi matua whawhine o whanau fo. E amata i le tātou porokalame le rivanga o le aviafi. E ma e ule alofa o le tua malona wha maoni pe yo upo le pese e whakasa sa langi na fo inisi o whatunga a mata. Wa malie lava le pule, wa malo whaafetai, wa tele lo walofa. Ia o lo walofa, fua i mai malo walofa. Mo i tātou le lofa o le tua. A tātou tara noa wha mai e lo loto e lau tele. O lona alofa e le liliu. Ia e tu mau foi. E tele taimi tātou te tawhili sau noa i lea alofa. Tele foi o taimi tātou te soona whai ai le nei alofa i nā te tele. Tele o taimi tātou te ngalo ai. I oe, le alofa o le atua. Ai whaafitai ai le mafai ona avesea. E le mafai foi ona suia. E o ile tupulanga ma le tupulanga e tu maulava mai whaava maulava le alofa le tu le alofa le nā le ta ua le pese ia ile riva nga o le afiafi a matai le tātou porokalame ma lo a fua ai lao ua maua ile wha maoni o lo tātou matai siri le langi ia le o tātou wheiloa ia ilu mo noo ai le o tuo noo ia langi ma fo i marisoi fua lau le lei ile alofa a puti o lo tātou matai sili le langi. Ia, o le asoa ese ava e ngā tātou te a mata mea ai a me se fo le tūlanga i le amatai no le tātou porokalame. O le aso e a mata se pese whaale nganga, o le aso e a mata se pese Samoa e momori mai ei se sa vali le lei. Ia, o le lei e fiafi. Wha malo atu le ono sai malo le pale. Ia, Samoa le atu tofi. O tau sa mau tu whai ngā le vea le toia uwhangai na se whamatalanga a siata o sa moa lava ia o le fue lave lave. Ia, e le eise mātou ata mai po se poto e toi tau tosi se si matala langa awa o sa moa. Wata oto na to finga, wata oto fo i ona maa vaenga. Ia, ua whaavai papa fo i ona tua oi malona vata ngata o ana mesina ya e mese fo i ona hala fuata oto e leia se vave e lei fo i se
ia faafia tamaina te toe paupauina Samoa pe pulu mafuaina ia ta'alolo lai tulatoa ma le au fueloloa o le au falopolu o tofiga ia ta'alolo atu o lotou fatu aiga tausi lea o latou lauga e pola puipui ai aiga ma o latou tama ai au maia le manumālō Iesu Keriso ma lona suafa o le manumālō e tatou te manumālō faatasi ai lenei aso aualaga o lea ua pasi le malanga le maliu ma le oti o le te silasila mai o uvaavai atu ia faamālō lea o le pale ia e lē toe tā le faletā masala le atua o mālō o le ua faataoto lava ia auā ma lae faitauia o lo tatou atunuu ia ai tatou sapasapaia tama famai o tama faasausau o le tala lelei aua o i latou faafeagaiga ia ua matua iai le tuu le galuega le atua aatalofa i so se auauna totofi e le atua e fakasā me kokisi kakoliko LDS asofitu assemblies mo le maua Iova worship center ia ua autaua po o lotu pentekoso e aofiaʻu ma ala so o se kuaiga lotu foi le pentekoso Emanuelu o le mo le maua Iova pahaʻi o ai sia kalesia e totonu kerisiana uma totonu o le tatou atunuu ma fafo atu o Samoa me se fosi o matou atunuu ia o dero nei faatalofa ma ou faafeiloaʻi atu alo le soifua manuia ma alo le lagi e mamā soifua laulelei ia afe mai se i ou faatalofa i auauna ia o i tamā ma tinā matutua talofa ai o mai outou nai tamā ma nai tinā toe ina ma o lo matutua ia malo a le tapuaʻi o le tele i o upu o le atunuu e fai tapuaʻiga nai tamā ma tinā matutua fo mai o loo pōpō le fala ia ma taula le ula auā manu tō mai lagi o fe taʻaloloaʻiga Samoa ma ona tama fanau fa mai o loo tuʻituʻi a muli papaga tasi lea upu manai e maua mai le taʻaloga lea o le tagatiʻi ia o loo latou talotalo i le lagi faatuli vaegau'i io e latou te ana popogi ma talosia tama fanau ma tupulaga o Samoa e maise foʻi o aiga o loo faia le tautua faavatai malo iā te outou e lē sili foʻi le taʻilo le tapuaʻi o upu e masaniaʻi le atunuu e lē fesiligia foʻi latou tapuaʻiga auā o le upu moni ma le upu tautino koe paua ai o kagaka lea e malolosi i kulaga kauagapogi ma kakalu ioe ou te iloa o ele malosi ma ule malosi ou te fai atu a tatou tauvāagapogi ma loo makukua ma koʻiga e laki ai sesi o kakou e kukui kama ia o le matuā malolosi lava onai o tatou tamā ma tinā matutua e ana popogi anga o te fai atu au te iloa o loo tina o se tangata e fiafia ana pongi ioi anga pongi aso falaile aso lulu ia a o le malolosi e faifai fo i o ka vai ka ika lea ka ke lea anga pongi ia ala e malolosi lava ia o pine wha mauia e se fo i le malosi ma le loto tele fo i le tua nei o tatou tua ama tamama tinā matutua o pioneers o Peteriaka ia e faamatua i ai le tu ia faamālō lea o le ona saʻi afe mai laʻu faatalofa o e lē te mai mua mai a faapea ua leva na e mai mua mai lenei porokalame ma e mulimulitaʻia ae e te leʻi sheaiga lava ia e le afaina foʻi atonu o te whaaaloalogia fo i tūlanga fo i lele o le privacy ma le tūlanga i tiri o manao e. Wai to te lea tangata mau te whiloa i e mata fo i lele pei o tala le tuspa i o lo nofo le mea lilo. I oe. I e matapatopo i whaiva whaftai atu utou. I la tau o lo mata i a ma
ai filo I faʻasoa e te komeni mai ma tulaga uma faafetai atu I lou lagolago sua walaga o gei kaimi ua keʻokele gisi gai kagaka ua kau fefefe ona o le tulaga foʻi lele e vaai mai loa le lou aiga le against ka koaruia faapega ua o kele I lopo le asisi faamaninoga e faamaninoga le taupu le ua vaifogava auaaga le igeigai me o porokiki ma kakou le vaeluaiga o ke loa e komegi fea e leā iagi upu magikala ai pei o le vaega ua ou mai tauina e iai nisi tagata afeoki le fia komegi ma fia faafekai mai ai ona o le kaimi e vaai ai lau komegi melia kuloa lou aiga le HRPP le against melia kuloa lau faifeau melia kuloa umakua uncle aunties cousins sisters and brothers tusa e ke komegi loa melia kuloa ui faapefika I ke le fia I porokalame kau faaleaga ragale ua e faapena le talanoa le la tagofi foʻi le faafilogia ai fo lou mafaufau o le tele lau lainiso tagata pei ua tautaomia ona o tulaga ia e le afaina lea e le afaina e le fosia foʻi se tagata ia faafetai pau le tulaga e uma lava porokiki ia ae tatou te feosiosia I lava aiga tasi lenā le sona ua ou iloa e tele na ia utau aiga nga makua against mai a te au le porokalame ona o lau stands o te le HRPP a mai se altaʻitaʻi o le HRPP ia nei ua na faifai solo mai faifai aʻe ia kala e ia isi e failelei kala e isi e kaami mai kua fai mai kala e ifo isi e lalafi fake pages ma fai mai tala ia ai ua mahe anei la le tatou tamomoʻega ua faatuina I le atua sia tatou vaega faaupu le fast ia ai ua utoe vaai atu laia ua pei ua toe sagaʻigaʻi mai ia ma toe talatalanoa lelei mai as if e keleʻi faia ukala kusa ua foʻi lele ua ia talosia ua e taulagona le moni o le mea lē talanoa atu ai ae o le uiga leu tatau fai atu ai le amataga o le porokalame taga faapega sia kakou amio ua e ugaʻi mai le HRPP ua le manuia oga kifakifa mai loa laia lea kifakifa mai faakaua le kalafa mai ia e ogeia mea e uma ae magai a kako aiga ae o le agaga lea na ou taualaga atu ai le amataga ae lē mafai lava le umai o kalafa ae peitaʻi la le ua uma ua lē manuia ua faiaʻiga ia ona fatoʻatohe umai lo laʻi o luma ia ma faapea mai ia e si o mai ia I gā fai ioe e faapena le soifuaga ia e le faapea la a mea tate fai atu ae e iai lau tala e fai I mea faapea e tāua e manaia but it will never be the same o loo fiafia sai a oe mai le amakaga ae keleʻi faamuamua le porokiki over I lou aiga ua lē toe tutusa lava e oe o le ala le uiga o lata faamatalaga e fai atu lenei taimi o le moral of the story e kaua lou faamuamua o lou aiga gai lo le a e silafia e oe e lē o sau galuega le mind you o lau lea galuega ua ou filifili ai ma faamanuia ia ua le atua ma race foʻi e le atua lenei porokalame lenei taimi ona e na ou te malamalama ai ia e mafuaga e lē malamalama ai onga e le o oenga avea ia i le atua le faasinomaga e mafua foʻi ga egegefu ma faigakaga e kaliaiga ona foʻi e lē o se mea tau oe afai la o lauā mea ia kau oe o le faakaikaiga faakaufaʻi faataupea aufaʻi io e faataupea aufaʻi ma i taputapua ia pe o le a le tua i ai manuia o malo
ai e le o fa pe fu le ke fa ka fa inga ke ela e wa ka fu fa ir kala le anga lis ka kala e ala te le o mala ona uma ela yo nei me o fa inga porki ya le la wa ko aka nge me pe ko ma fu we ya le la wa la ki nge le se ya le fa inga o fa o se pe fa inga ru o ro ke va ku nga i fa ka inga wa alu mafa'aleanga au mafa'aleanga pai malafai o lo te tala no atu on behalf of everybody ai uma engei ua e mo mier so soangi aki kilo aku puya engare kasiar kanga kau ke lo e mo wel so soangi o melia ngar ka kalele nga makua yo ususungu pa uinga aku ar fa fo ngar ka kalele nga ualu liu mafaku kala leanga e fai uma i ongolo uika langa e ngofo so nga fai fua ia kuila epa ala le wingo le tala le te tau overtua e fa pena le soifuanga le tatou te iai ioi ko kilo uku fa fonga mai fo ina yo wa inga tulo ina e le fa pe fo i o te faʻasoa i le tunu una le mafai le ngo faʻasoa ku ia uko a fa pe nga e si la fia nga e fai kala leanga ya kia ma e fai kala leanga i le mako vaenga fa up fai era o fa de sili o fa tu pena ai a fa pe o le wa manguia ngai le se po o le lava se so soangi o e mo mia anga e loa mo fa maongi o e le si leanga ngo merkasi leanga e yai e ke alu faku kala leanga ya te au fai tala fa pena matulanga uma awa lava na iso ma fau e ke kau fai mai ke au se so soangi o ke so soangi le o ve le ai le o se le alofa no the truth hurts o le wingo fa mtalanga le te fai tu alu pea i le kangaka e alu e lango sua sa ilia i ngā pe ma ua se so soangi o le mea nga e muri ai fua iau ka inga po inga fa se inga alu ai pe ina na o fe to le o tali mani no atu e matua fa avale ai la lo le la o le tulanga lea o lo mai o lo i ukulo fa fonga le tu ma e fa le anga lo tangata malu ainga po o lau friend ai uma enga e ko lili mai e kausu e mai se fiso soangi alu le tangata nana e alu e lango o le sa onga o le soifuanga ia ioi ele o le kako faʻasoa aua ke ia wa kau e fui o le ale me e musu mai le nganga o le tu le temi o te lo le a to lo to te sele fio ko o la le so pe fenga ruga le so pe fenga ruga mai ke ur kota o le wo to fa manino to please I don't have any paper fenga ruga o ke le lo po fe ma mai le fa fonga mai to te lo le tunu ai awalavangi e whapea oe o lo ukei ma oe o lo ainga. Pe ka ke uso, pe ka ke kua whawhinge, pe whanga ua uso, whanga ua kua whawhinge, aunties, uncles, cousins, e ke whai kakala leanga. Ma e ke e mai i le prokalame ma la tautua ma le tau mawhainga, whamanino ma tā upu. Ai e mangui hae e whakangari mai ke whamai sau pe whainga ruenga. Mongi a leo o whai atu. A vai o te tala noa i le lalolangi o te tala noa tu fo i seo a inga pele. Ai e whawhekai o gere o kawa vaya oe, ka ke a inga bea, ta te whawhesanga i tatu whaalawelave. Whaalawelave, whaanoa, whaalawelave, i oe. Whaalawelave e fia, ka ke whawhesanga, li mai o ngifo, o li yaku, mai o ngifo, ia ae aku fo i o ka ngifo, ka ke whawhesanga i leanga e le mawhai o na tango ni tangata. O na vavai ese, lona lima po lona vai vatu o por tusi. Io e le mawhai kauraka kawe e seronga. Se i tūtino whapena. Lono winga e forever ka ke ainga o si vangawa ele fi ainga mai. Ai walawa ne i e se tia mai whapene. Because ke leo, yes. Leo tere alo la dola au le tele yo na ya connections of amanu yanga mai letu. E mawhai hanga o su e harpe whainga luenga maua. Ioi,
Ai o le ngalo ia outou ma so se sifo ia. Ele so ona alu tele lo energy le na mea. Pe afa pe tatilo. E tele ia lu iso energy. E te lango ina. Ia ai me se fo yo le. O lo lango ina le tatou porkalami. Ele o lo lango ina wa. A o lo lango ina. O le sa ilingo la miotonu. Ioi. O le whaatau wala na. Ia, a tonu fo o le ua maue male hawa noai. E a fo. E wha ailoa toi. Mwha maru lufo to tero la usu e pe whainga ruenga. Wha mole le o maue ya un pe whainga ruenga. Wha mole lava. A wha pea lava tau te fia si la fia. Tau te fia malanga i wha te ta inga o le sunga ia. Dole a fua Tasi Market. Ia, e tau te tala awala masu ia i le ofisa le whaloloi mangeli. O te rofa atua whaini la tau pe whainga ruenga. Ai fa mole tala au masu ia ai mole ni temi ele ai ma se pepe fa inga ruenga fa mole o ka lela va kari o uma o inga fa malie e fa malie ina itangata ele ai ni pepe fa inga ruenga o te faia ele o yai fo ini company o ofa mai ni la to pepe fa inga ruenga mole ni temi ia ola o to fa mani no na vaenga ia fa malulu o tuai ma tulanga ole ia ai fa pe fo i sa e malanga mai te tafau. Ia ai fo ile le kausu ia sa ili soro se ava no ai mau tele fai atu le ale tulanga e ia ai ele o mau ia te uni tulanga fa pena ni pe fenga ele fa ka fo nge o pe fenga renga mi tulanga fa pena ai a e fia kipiang yang a e fia kipiang yang ia ki ro em fenga so so nge kia o so poloka kia ro kipiang yang ye ia le wai ina ia ka mai poloka ia o mau mai a talo fa mo o tu malava aso luas fu mari va le to luaso tatou fa ma vai le masina mo ne to sanga tatou wor malolonga a foi mar tatou malolonga fa feilo ai le sunga le atou wa kot fa le no tatou poklame ia ile le vanga o la fiafi. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. Mo le whaonga hina o le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O na whiriwhiri leo le au nanga i te whia whaonga hina e pei o whātaunga, prepaid, bili o le vai, bili o le moli, e mwhaiwhana utuai le ta avale le ngata whailea, tūlanga tau i tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga māso whanau, e mwhaifoi o na okai, tau o le whausia ino o whale, mauta malawa i Samoa. A mai o na whiriwhiri le au nanga i te manao ia, o na o omi lea. O na whiriwhiri leo le whalaoloa ma le nu olo i aile nei whalaoloa, mautinoa ua sa o le leile whalaoloa ma le nu. Whiriwhiri leo whai o le talo whakauta e te whia whatawina, mai le tolu se furu fetu se furu se lau tala e o atu lava i le lima se lau lima se furu tala. O na whiriwhiri lea o le upu check-out e whamautu wai lau whatamu. Maratua, whatu mo whamau ngai peo lo swafa antoa i meli po se numero le telefoni e maisi o le tuatusi. Mo lo ainga i Samoa, manatua, whatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ilo whatau. O lo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so o se vaenga o le lalangi. A mai aloa, o na submit leo o lau whatau. O le temi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loi lo ainga i Samoa, e alai se whi autostusia i le telefoni po o le imeli. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo for voucher. Debora wati lea ua tolu sumareo no minute ua te ainei le tu la fa.
ia ile amtanga o tatou proklame Fifi fai la tole wa a kongor kakala lengi ke wa mawangi ngai pepa fai ngaruenga le wa fa sunga ya Mr. Bossman ya po le sunga ya Godfather businessman le adawa marufui Nielsen Peterson ya ilunga de proclaim ni banga le via haide mai ye kalfa ko sunga kai mok ya le kai sidi ya a me se foi o se wo mar kai ka pokalam ya fa kalfa foi pa ye mo maru Samoa si se mai love you wa masang ya la ko ingai le menga ka o le pisi fa pura foi de thank you o le fa ele mena ta o le fa suru o suru kuru ya kuru ya le na fa manu yang al to ino papa ai man kuala oi e pe ta u fa va ngo papa papa o le anga yo nga upol papa so ei e wa vole ngo nga le fa ngo ye ko inga si ka wo ya se isia ke ko po sa le live le fio ka di pal mia fa mo pole Oscar ya ma tu ai ele ngai tele no so fa fo se i mai ia nai tatou wa fa mo bole ya pe fa fa stand by okay noted with thanks le o ma wa pe fa pe ole nai e live mai le fio ka di pal mia si tatou tu li au pu pole ale va ngolo ia mangi ole telefo yo tatou wa update yo bota pena ole matua tele o nai update yo bota pena mai se fo yo nai tatou wa well trusted source e tonu le maliu wai ole tamaita i tustala anyway zolo tapena ia Oscar si kako kolosia ai amale ia somale ko ma ngai era so ma ia kau ma ngai fe o nga renga ya mai ho ngai ku pe mo nga renga o ile so so pe fanga Totele sole ko pese funu ko ele o fai ato nei tangata tangata la sekia ai e ia iskanga ka o mai atea o mo mane mo lo le o te tau fo ia ya o so fenga mai o kanga ka ele i la langor por kala me le langor ka kingai ya ai ele o fango fi mo pepa le fenga ko au sange fo kai min ka ko karo ngan ka apune e ka kawan malo fa ku nga inga mo sila isi awala fora lenka karwa ya o mai mai le ko ma Singapore ngo ma singa e fange o mai e su inga lo inga ia mo nga lo ka ale mo nga lo ko ma singa porala por ko ngo e ke au ia ka ia le ngo o mai le ngo ma singa wa su kai mi e le fa penga le ko mo nga lo a pa nga se awala fango fi foi le malo sila ko fe ko inga mo se free visa mo ka kai wo mo lo ma singa mo ka kai wo o mo se e o mai la so inga ko nga lenga e fa ngo fi ko nga lo mele o la ko ke ka so nga lenga lai or ka ia no te tango lea wo over aski when you're ready let us know and we cross over for ngale straight away from mo le lava pe I ready fa lo mai ma o le fa nei tama mai tala o lo wingo lo fum tala ngale ata wo e sa le lo songa awa foi la le ngala o vala ka kangwe o va faile tala ai le lo pe a wo qualification tala le o yo le la va sa ia foi si tato wa kolosia tu Samoa ia pole a se to fa mai le fionga li pan mia i lava atu pepa uma sa mana o mia e ala il fatu tu muino of noa ia ma qualifications sa tatau ona iai. Pei tai wasa wai le fautuanga al tatou komisio ngā luenga o le tatou pisasi. Ia e whiriwhiri loa le fionga ia maunga Princess Jan e vea ma tatou loia sili tū mau o le si tolu tau sanga. Ia o pasi e fo el kapeneta ma lo loma le whaawawina o lona tō whinga tautonga mo le vai asfo. Ua whaasolo le tāpenanga o le tātou tūto tasi. Ua piki uma le laulawa fono, ia teitei fono, ma minista to oiva, ma minista langulangu.
le angafa ma le tapenanga uma o le tātou tutua tasi mo le tolu aso. Ua whātāpe tūlanga i te whono ai minista uma, sa lango, mai tūtino committee subcommittees. E lātou te ilo ina mata upu e ala i porkalame uma u whātūlanga. Malaulia, porkalame events, o tūlanga whawhiwhianga, whainga meritai, o tālonga. Ia o mta upu malava o leo ngafa, mana komiti ar kapeneta. Ina ia mafai o na tāpena se tātou porkalame alo ia. Tāpena i foi tātou palaulia mai fafo. Ia mai se foi wō ma au mea mamai masani tātou li nuti mea fantasi. Ia ma tātou whialo loa i taimi maso whapene ia wale tātou whamoe moe. Ua tāpena foi tūlanga uma mo le whamoe moe o le aso lea. Aso tōnai. A mata i le tala ina lo ia o le tātou whalifono. O le maoto whaipule. Ia ma le ofisa o le parlemene. A mata i le asto nai tāpenanga uma mo le whamoe moe i le asto nai. Aso sale lotu, aso mafuasi singa fua. Mata tala lo iai ia vaenga ni tolu lo ofisa fono. O le maotafono, o le parlemene, o le maota mo whaipule lua te sasanga. Ia ma le maota o le Legislative Assembly. Mo le tatalaina lo i le aso mfaso loi porkalame o le whamanatuina o le tātou tutotasi. O le aso Tautai A'e le amalanga whapitoa ai le kapeneta i fontanga o le ausuia i salafai. Nei fontanga o le atalo mai fono whaavai uma o salafai. O lato teitei fono, o lato o whainga luenga, ia ma lato komiti al fono whaavai. Ina ia whaatala no i naile por kalame leu whaatatia tu le mtanga luenga tinamata mai tai e ala le whaatulangana ole por kalame mo le tnei tausang. Mai ua manatu le kapeneta e te tau ona iai uma teitei fono sui lau whainga luenga whitwhiria o fono whaavai. Ia, whape fo i le komiti o le fono whautua. Ina ia manino mamala malama le lei tūlanga uma. Ia awale wha moe mo le porkalame o lo whatatia. Ia, o le so foi o le sa manatu ai awa ia tu umar kapeneta i le ala i le toi sauninga. O le fionga i le sa avea vo i minsta la umtia manu Matthew Rinko Purcell. Sa o tuel tatu malo i whaila na wha lono whai. E ala le tanga vai o le tatu malo. E a maua iatu fionga i lima malu le malo. I le whakta ina o lona pusa e malango maua i lona no whonga mau. Tu lava maanga masani le tatu malo yaso mataimi. Whatu la iai tu langa. Pe a whai e tu ua le malo i se tasi sa au auna le tunu. Le foi meltala i le fono whaavae. Tae ao, e whai e le fono mo salafai. Ao le aso ngafua ma le aso lua. E whatino mai fono mo fono whaavae umai tu mua nek. Mai le alongo atu lava le porkalame le ofisa tinamta mai tai. Ia, ona malamalama leo le me whaiai. E mei se tūlanga le fola ino le porkalame mo le tātou whasolonga mo le ni tausanga. Ia, manatu le pauri o nei mata upu e a matai le tātou tananoanga. Ia e ta tala le avanoa o hoi ni mata upu le lei. Tā upu o tau wafio mai mo tau, tala le avanoa tātou faʻasoa. Ia, e watu le avanoa le tātou o whasalalau. Tātou siri masani. Ia la o ame te mea hia la o whaisiri maka kiri mafuka sa whainga ia so malolo le whakoa e mako ngā wena. Ai, whiwsiri atu le whontanga le isa la whaitai au i whono whaavai. Salo ele o pōma le la ufionga ele.
nisi fo'i o tūlanga o lo ofisilingi ai e nisi o whaipule, le ngata te tai o le itua ngai. Ia whape fo'i te tai o le Samoa poto, le sa tu fo'i le tofi pālemia le tamai te whaipule o lo tofanga. O leo o lo ofisilingi ai le fionga le sao whapito, o talo sangaina ia lau fionga mar kapeneta, ina ia toi sila le whaatula nganga o suinga ia wai ai, i le filifilia o sui o komiti o fono whaavai. Ona i tū māloi as futasi e ta ilua, ta fono so whaatasi. E tele sui o komiti e filifili, e le sui ta fono e leo se whaipule. Nai lo sui o komiti e filifili e leo lo whaipule. Se a maiso fina ngalo le vala lea. Ia, o suinga nei na whai e ala i whainga whaavai o le ploketi. E le ni suinga whatoa whai nei, ina ua wale unga le whainga pālota. Le lava sao tō whaafafonga le whoresanga na whola i taimi o le tatou roadshow. O le ploketi rinei, e tau ave le fast. E tau ave e le whainga malo o le fast. O le suinga la le uwhai le taimi rinei, o le whainga malo le tūlai mai. O na sui au wai, sa o le pālota ma sui au wai e le imanuia mai, ma le malo mai. Ma sui na malo mai, o sui na o le fast. E tau ave al ploketi i tūlanga whātai te whono. Mātou te le ave sea le ai a tatau ai lātou o le tūla i tofi. Le mātou te iloa i eil whaatūtuanga. Le aleina mafua o na tofi tō lua. Le eila vanoa le o le tofi ei lātou o le ave mwhaipule. Ai ave fo i le si avanoa i le tūlanga o le sui o le whaasahadu. Whamauninga lana o le tala i a tau ave e le sui o le fast. Ia majority le sui o le fast. I le tau avenga o le teitei whon. Hala fo e ave i le avanoa i whirwhiri e fo i ana sui. Pei lava na tau mawhai atu le tei mua sola. O le ploketi, ina ia pui e tau nu o le tau nu unga e tau nu iai. Mai leise sia wale tau nu o le tau nu unga lea. E ta tau lava o na iai le pui nga al whainga malo i tau nu. A tonu se i whanga solo le ploketi. O na mai leo leo wha maunga ia sa popole ai. I le mea leo le tu whau al ploketi al fast. I lima o i lātou te le ilangolango ina le ploketi momo. E eisi sui le chapi pile o le to e tutu mai a sa ape i aire atoa na o lātou sa tau e vel ploketi. Mai te le me le tupu mai tua. Paramia. E le o whai tu au le suinga leo o whaatino ai le ploketi. E fua i le 5 tausanga mua. O le tofi whaipule sa te whono o komiti o le whono whaavai. Sa ave leva noa. Sa ave leva noa al fast. Pe lango, pe le lango. Sa ave leva noa. Aina wa umal whatau sangale. Nā ria i eila le mera na. Whatau tala. Mā te le mana o te tupul mena al temine. O le al me tūlai mai le temine. Ala ua ere pui ngal al whainga malo. E le tua i aila al me leo tūwhau. A leo tūwhau, pe no vai atu. E iai investigation follow mai tua no fo ingale na umanei. O nei lolo leina, na whaatafuru, na whai e le au noa ma se control. A le iai whaatasi o le whai pule le iai neima le sui o le fast. O i nai lo ai le secure, o le maru pui le security o le ploketi. A wafai na sa tato vai umal teimi o whina ungana whai. E leima sesi o la tau neu whiri. Mai le sa pipi na au bloketi. E se la tau mena o la tau promote. Na i fol fa punga tu lai mai loa, le se milion. Awa vai me le ufai. O la tau to fai ele o firfilia. E le tal sang. E le vai tu al le pepo le ai o maima fa mai na tal sang. Se temi sa no le minister fa maunia e le tal sang. Le toa lima lea e le i firfilia, tal sanga ai o mai maltusi te eiki i le proceso le. O le whainga o le whaavai o le firfilinga o te teifon.
O la le meta o le memel tu sta sanga e tu mitu e te. E le whamaoni le mea. A o la tau no mai tal sanga ai le te. A la uwhirwhiki. We just give them the benefit of the doubt. E o mai ngā rurua whatasi. Male sui o le fast. Ina ia manuia le tu malu. O le mea tonu, that's a fair deal. O le mea tonu le nai tauna whai. E o voila i sui e o tu lau lava le alo ia o le Samoa poto o le Parliamenti. Tu lau lava, lana ave i lava noa. Au whainga wha vai lava i al whainga malo. Malili. Whainga wha vai u malili i le malo. Le alaina mafua o na ave lato. Ai ave fo. Ai o le whanau nau tainga. Ia le lima a toa o le malo. E pui ele na poloketi. E tasi ala ufisili le mta upule i le fon whaamai. O le tūlanga le filfilinga o sui o le komiti le au mai ai le whaataatianga e te tau i te tonu o komiti nei. O na iei le sui o le whalaptonga le o le tok manga. O la ufisili pe aisea a wā afua i ai. E iei fo isi whalaptonga tū maoti le tunu. Pe o le nua le alofa, o le fo e whela tu ngā ruenga mo e iei mana o ngā tū mau. Ai pe o leo ua wawai atu. E faule iai o le sui o le whalaptonga le tok manga i tonu o sui o komiti o fono whawai. O le whamua ma le whaataua le taimini nei. O le saua ino tinam te mai taim whanau. Lona lua o le drugs. Ia, e au ma le tau wola o le whangota. Le awa laina manatu. E fili mai le me lea i te tonu. Fili mai le whaafitauli le tupu le tunu o le taimini nei. Le uwha mua e le surfa inga mo e pupunga tia. O i lato uma isi a tātou asosia iai mana o ngā tū mauma mea. Ala ua tali le malo. Tōru se lau tāla. Tōru se lau tāla. A mana ia lale me lau whai. O ta pena lato mota. Ta pena wai o lo tū malo. E se ale tweetinga o tangata nei o mana o ngā tū mau. Ave fo ila vanoi whaatau i pusa isa masinta mea. O rei o lo fale o moenga. Ma me pito sili na mana mia mo lātou, o le treatment na la ua whai mo tangata iai mana o ngā tū mau. Hana ala na wha mua le tūlanga o le Samoa Victim Support. Leanga o le whawhitauli le na o le priority nei le whainga la vea i mei tātou. Mole lau fionga wa talo whātu lau fionga ni vāenga le aso. Ai le vāenga lawa i o whono whaawai wha mole. Le fia mauti noa mai lawa i lau i lau fionga. Wai ai i a whono whaawai fo i o lewe te ina i ai tūlanga tau te whono. Ma ua i fo i le peo nā nginga fo i te mausola. Ua mana tu e te puniro la tau ofisor whono whaawai. I le whasafua ina o le polo ke tel malo la o fionga mo stali mautinoa o no winga o le muta fo ila ia le tuina o le so ni le po le va nga tu pe mo le I tu malo le la o fionga po le afa tali la mo se tulanga o ia le so lo pulenga fa mo le malese ofsile SMI mta upuna fo se lo fionga manulo mo la no o le fo mai fa pitoa fa mo le mo so e no maliu le o ye nei wa le na maua e o le afa atari tau lumanga fo i o le tapena i po ai fo ma i o la au mai mo ma le fo po se tino mari liu e mo so enga fa pitola o fionga o le ale tulanga le o le afo fo e tau na fa va ve se tulanga wa mai tau te mo mi tele i le fo mai fa pito sta mi va ve ia a o talia e fo ina ia inga ia tino mari liu na o la tutanga te fa mo lo fionga ma le tele o fair letter representing. Okay. A tali mo atu le te fono ia i elfite na inga. O umana o mai tu malo lo iai le tu langa elfite na inga i va ma te fono na filfili atu le malo sa matu filo i umei nei.
Au tala malwhaanoano ia whaasane le anga lua. O umana mātou sole pule o mata upu ia bebesi ai, mata upu whaaloto I whale. O te taritonu o me whaina fo ala mea I le wafa aloto I whale. E le o ni mata upu ese atu e le o sesi tu mano o matai o le nuu, suri o le nuu, tangata o le nuu, o lau tālu sanga li tu mano o e sole pule. Le fo I le fete na I nei, ia le fo I sa avem fai pule. O ma fo I no wha mamla ma I tu langa. Langa tele mele o mai mali tu malo, o la tau tele o mawha ma maunga sao, o le na vatu le malo, tele le tala sala tua la eru. A o mana tua iai ungo su enga ma mea. Wa fe lava sa iai ungo whamsinonga ma mea sa o tauna tupu. Le la sa o ti mai iai whata I tai o le malo vatu vai. A manino le mata le vai. Toa fo le tai le tu malo. O so le pule. Lau tua lano lea. Au wale tau fia se mea ma wale tasi. Ma le whea le whani o le tu malo. A mai a. Na toa mai le mata utala noa. O leo o maua o saule upu na la taponi le fono vai. Tautala ma le whaanoalu. Te le mana o I fesopo I tu langa I o langa I malama whainga whaavai na whai. Le fono whaavai le la. O le whanua la tu wai le fono whaavai le whanua o le malo. O ai inga fo ina whai ai uma na whai ai luba I lunga o ai inga whaal tu la fono. O le fono whaavai o le fono whaavai le malo. E le whaapela o whai atu se whaasi o pule ma se si tu. Ai ala la alo tu langa na ta puni le fono vai. E no mana tu le ta puni ala la to va no. E le fa pe atu le malo ta puni le fono vai mo la to. Ai a fai le fina ngalo na le feto so ai. E le se me fental me na le malo le ta puni lo la to fono vai. Ma poloka lo la to poloketi. A le o te fai atu so le puli. Tala noam fa malama mo mai for mata upu le mele atu ngaluai. O whainga whaavai ale malo, sa apalai le leitangata umai winga le taupulenga o le taiteifono. O le lau wafili atu le taiteifono, o mangele malo le interview me umasa whai. O le fo te vai atu la fo fina uma le whaipule. A le sau le tala le minista ma le tanga ulengo tina. E le apalai le te o whaipule. O le fo la no tu etu waila vano, o e me le whaipule, e mai mangele, o lai, o te ranoa. A umana toi o mai le tatou whelo ai mawhai se tala. Manino ai la I o le mata le vai. Whaasoro le proketi aua nei poloka. Tulanga le te whai tau mai e le whao mai whapito a pathologist. O le o iese me o poloka le taimi le nei ele o iai ni tatou whao mai whapitoa. Lai haia mai tatou whiti ma New Zealand. O le taimi lava I mana o mi ai, whafose ima mea uma o le whaasolo. Le whao ina o maua ia o loo mai tangata whaapitoa mai New Zealand. Ono me le sa tupu mai nei le. Tangata le sa tawhia I tawhal pui. Mai o loo whaasolo. Wha moe talo si ai eini alo le tunu. Nā tau te whia tau aveina le nei tiute. E mawhai ai ona tau ave tātou whao mai whaapitoa o wale. Tūlanga o tau aveino tau tonga o tangata whapene. Whatalo whatu lau fionga. O lau fisili mua. E mawhai ona whamanino mai po o whea le sa weilalanga tupe tolus fulua miliona. Le o whaanganga mo le back to school scheme. Ona o lea e maua e lo I totonu o le talo tupe lea sa pasia whaamole lau fionga. Lona lua o fisili. E se tala mai o tatou vaalea na tu e a mai Australia. E whelwa I le va upolu masavai. Whaamulmul lava lau fionga. Whaftai. E whaftai. O le tatou soani le te pene le malo le o man whasara lau. O le se lau lima sfutala al tangata e tō tasi afi I le tunu atoa. Tō sulu miliona lu se lau lima suafi. O mana pāsia e le pāremene. Ma lo I lalo le paketi na I lalo o le tatou poloketi miliona. O le tupele na le na allocate mai te tonu o whainga vai tasi tesi ma le valu
miliona le tu malo. O ina lea na tapena mai ai le tatou paketi le nei. E le i whaingo fiel fetu na inga le tatou malo, ona na mai tau. Wala lata le vaiva, wala i titi le teimi. O lea wa tatou i pasi anuari, pe puari mati a perila me, to e wha masina. A lele i whaonga ina le tasi te si ma le valu miliona tatou paketi le na pasi. Me iuni, to e fiti le si tatou 2 miliona. Ona na winga a o atu le teimi le na ele i upa na whaonga le tatou tupe lea tasi te si ma le valu. Ona na winga e umane tolu te si ma le valu miliona le la whatatia ma poloka. Fufua mamao la le tatou ma lo ma le vai mamao. E te tau ona wha tūlanga se mea whafo se i whaonga i el tupele. Ina i whaonga tonu lava le amatanga o le taimi ne o tatou iai i tūlanga o a onga, whaamama a venga. Ai mai se le tūlanga le sosoani tau o soifo malo o le soifuanga. Ma mea uma whapena, le rana fua i loa kapeneta, lana whainga whaiunga. E taun tatou mai malploketi le uwha o popo le taimi nei. Whaatasi ai maisi ploketi wa umana alaine le tu malo. Lena mafuaina maua le tonu, whai loa le tatou allocation lena whai. Le maua le tatou 12 miliona, lo se lau 5 suafi. Fua whatatau la, e se uma i tu malo ma lato amount, ma lau whainga o lato tangata. Sa te le alfetu na inga sa whaisa whapea, ok? A mai allocate whapea. Whaila mo tonu le whasela wafe ale i tu malo e tufa. A tatou o nei whapea, mai le tu malo, tofu le tu malo, ma le whasela wafe e vai. E le tu tusa. Amen ina le tusa. E i tu malo laiti, i tu malo la po. Pela le whata te ingo le tu malo. A whapea nei amen mato whasela wafe la tufa mo le moa onga, ma le project le e umani. Salo pe multa i 5 se lauta ala tangata e tō tasi. Aia mai lai tu malo te tele e ilta i se furu wafe, se furu tasi afi. Al te tōr suta ala tangata. E le fea la mea na mo i tu malo la haiti. E le fea mea na mo i tu malo la po. E na whapea ilo la ia, o la whaila allocation le. La whatu tusa uma. Te lea le tu malo, pe la i titil numelo le tu malo, tai se lau 5 suru, matanga tau. Ai whato toa i lava le paketi. Pe lua se la wafe me li tu malo. E whaanganga mo le whaingaruenga lo whaingaruenga. Whaanganga mo piri a onga tamaiti le amatanga. Whaanganga mo le whaangai o ina le ofisa. Ai ao atu ia me. Ia wato e whikira si tatou 2 miliona. Ona se e lola i o le tatou mtau. E le to yeilani me o le to e whateltali wal melen tupuni. A o atu o whikil tatou paketi fau le 2 miliona. E avel tupele te o le special account i wha solo penga luenga i tu malo. A o manatu le tatou malo. Wha alu le tupe i tua. E wha au ngai tu langa o le tapenanga o ngata maiti. Ma mea uma ma le tapenanga o le sosoani mo le tau o le soifuanga. Ea a tatou tau nu. E taun tatou tau nu atu ia me. Ua matua mai a uma o na wha o ngā tasi te si mo le batu. Ia tatou fori lo e whai plans fau mo le 2 miliona. Ma le mafuanga la le na, ia lewo vai atu ilungo le Facebook. O lolo. E le ropo feme mai le tupe. Mari lia i latou o lo o tu fesili. Tau ki mo rima o. Al merne o le opo isa. Ia, nga ufe mei fo isi masau tere le alo le preda. E pora el mene tau fe mei tangata. Sili mai. Sili mai no ufa mamna matua lea. Ia te ufa mai si tala e leo lalo le paketi. Lai tono le paketi. A ese le allocation na ave iai. O le malofe tutu na i le tō wha. Le na whai. O man pasia. O man pasia ka le paremene le tasi te si ma le malu. A whai la whaasolo. Vai le teimine nei. Le tau whaasolo. Ele iai se tu malo o I whafo se sasi se si male vadu temini. February, March, April, May. Tu e whamasina. A le whamingo I el me le va vearu I whafo tupe.
Ele vawe na umam whatulanga isi mea. O le mafua anga na le umafua in whatulanga mene. Awa le self city. O le vaa. O le vaa. O lo su le vaa. O lo whatari. Na malanga whapitole fionga ile minister. Whelau inga sa o whatunuina to e lupe. E fio. Nanga wa tele upu le vaa. O le vaa sa o lava. O le mea sa o lava sa tau na tupu. Sa le tatau. O na whaatau e le spa le vaa. O le spa. Ua na mea tau wafu ma mea tau na whaasanga iai la lato watina. Awa out of the restrictions. Le o lato. Whaatau le vaa. E lato te le pulea ni tūlanga pulenga o vaa. A whapeini vaa o pea le matanga le pulenga o vaa al tato malo Samoa Shipping Corporation. O lato tonu nai oe. Tanga ioi me tau vaa. Ale wo le wafu loke me tau vaa. Ia al whai unga na whai e le whenga malon te atu. E lau taun whai. O le mauna mai. E le sefe le vaa. Mo tatou. E le iai se taimi na whewa iai sa moa. I se vaa a lia la po a whapea. A tatou vai vaa na whewa isa va iaso ia. O vaa tasi. It's one hall le vaa. O le vaa lea. Whe mei e lua. Ia. Te le tau whai atu. Whai si so wal ngā te whai le vai nu uma mea. O le mauna mai insini e le sefe. Ia le la tatia o le whaatali le li poti o le komiti. Whapitoa o na whai lolo le whai unga le vaa. Whalau whionga. O lau whesili mua. E tuli loa ele whesili a ale sui al tala mua. O ele tūlanga lea o lewa pe tu atu ilunga justice mal 1 miliona tala le tupele vai. E lewa ti fita ele purpose for ele na whaapea malo o le tupea lea e fita i tonu mo nuu mafio anga mai tu malo lo lato manatu ma lato va ai whaatupu ai ati na ai e vai ai lato. Wow, lewa pe u whamalo si atu e o tau malo ia le tupe lea ia toi whaasafua I lunga o I le back to school lea pe o na tā ua. O la ofisili mo mwana wha lea. O la ofisili lona lua. Te la ofisili. Tali mo la ofisili mo mua. E sui mea uma I lunga o mana onga. Ma me tala whea ngailiwa ai le mano. O le whiwhiringa o le ploketi nei, o le whiwhiringa le me pito sirin tau le mana onga o le taimiri nei. Wha mua onga, back to school, o fua onga. Tā penanga loto I whale mo tamaiti. Me lava mana o mia, ia lea safa iak. Ma e le aise tātau mia, o le vaainga le malo, lautele, ini mea te tauna ave ilfa mua. Ele na paula al proketi le o manatu le malo e te tauna tu alalo I nu mafionga. Langal tato miliona momoa na tu tala loa lava e pule le tu malo. Tato lo na lua le walu, wava ai le malo e te tauna I e poloketi. E latu tu alalo le malo I nu mafionga. Tasi la le poloketi. Na tasi le poloketi o tel tuanu o se poloketi e tauna manatu I le malo I tausanga umma. Ai whatulanga lona paketi e sosoani ainga. Piri a onga. Meta wa onga. E meise lela a mata tato a onga mata. O le sipolo keti lela whatulanga le malo. O le fausi e ina lea o nursery malava I tu malo. Whatu me whawhai le leini. Koko, kofe, popo, whalau aina. Whalau tamawhata, whalau whaisua. E ta pena ile ano fale, o le whaingo mea ai e tamiti a onga mo lista usanga. E le whalango lango tato, e o keita mai mea I mai fafo, le ai. E keita e le I tu malo ia mea ai mo le lato I tu malo. A whela le mea tua iei, e tua I whaato anga,
Falau aina, falau tamafumatan, falau suaito tonu lava o litu malo. Walwhainga whaavae leo whatatia tu le malo. Ia o le tausanga, wai lalo le se lau wafe niu, se lau wafe koko, se lau wafe kofe, talo, fai, popo, ufi, tāmu. O lala le merena, e compulsory mena i to tonu o litu malo. O lona winga, e leise i tu malo i tu e fia tau mamafa. Fai lafu moa, fai lafu povi. O le tari la le merena, lava tau mafa, tu e mawel tatou export le tau mawhai fai. E le tasi la se poloketi lona lua, o le atofu le itu malo, ma le healthcare. E te tau na iel te mai te itau si mai tonu, le lima su tasi itu malo i vai aso uma, fua le suka, fua le toto, ai fua la au, whainu vai, fua pepe, lima su tasi, itu malo lima su tasi te itau si mai. Ia malmele ta i lua vai te lua so la tut fo mai e vai ia ngase tonu li tu malo. O poloketi lana, o lea watu le malo, ina ia launga tasia o maila tunu ato. Salo pena se fast food pasene o poloketi na le fautu atu el malo. A le ono su pasene, la vai. Tu tala loa pule le tu malo ia la tu poloketi fai. Pe silo na lua lau fionga whaatai, sau noanga lau fionga tūlanga lea, ma nei a fo ia tau le whaatatia mai o atinai. Ai o lau fesili. O le whatoa umawa nei tai au le whaupunga e whaapea wa awe ese le tatou grants fo le moa unga. Le sama sani e whaatau sanga. O le tūlanga, o le whaapea e tu atu i lunga o fon whaavai. O inaia nga ia unga o lo inai tu malo. E au mai e ila lato se leni sosoani. Mantua fo ila wa fionga o le sosoani lea. Sa tua te le ia unga mai sea ia unga tu maoti. E whaalangolango ia e founda e la ko wa unga e pe o le sosoani la malo sa sosoani tele. A o lea lau awe sea o la ofesidi. E fia la pasene le wa whaanga ngā tu le malo e tau ona ave aloa ia wai. Wai se la fia fon whaavae ma nuu ma fio anga ma tu malo. Ia a o lea lala ave ese mai se tasi o fesoasoani tele le malo i tatou wa unga. E fia la se pasene wa atofa le malo pon mea ia e pule ale a unga ia na o atule le fon whaavae ma mai tu malo. Ia ua e se foi la tau manatu le tūlanga le pea o atuna ia unga ia. O aina whai mai wawe e sere one government grant. O tele mana e whailo atu. Lepo wai, o aina whatu ia te oi wawe e sere one government grant. O te pui lau so se le mwhaina o whailo atu. Ia le whai lau so se tonu na tau, pula te fsiri mai e o le malo, e whai le tonu. O tele o ilopo le one government grant for all the OCC or something like that. Yeah. Se lau so se rea ve se se one government grant. E rea ve se fo. Mai rea ve se fo. O le pēna e whautu atu pei a te o tau lau tu stala. Ia sao au tau whaupunga e avi lunga. Langal mena le tupo ni tato pesi sta. E se e le iai se wha moe le malo e ave, ese se government grant, le ai. Paule me le teimi ni la ilo le au wala. E wha tūlanga i wha ngai o ina o le government grant. Teimi ni tele i o nuu o lai maftia le one government grant. Ai se a tu lou lava, e le wha maoni tele komiti. Safa pule a onga. Le ngā ruru e wha tasi. Tight i el tūlanga o le whaafse ngana o whainga whaavai. O le mele o nau i el tatou malo, toi whaatūlanga le one government grant. O na sui lolo na pūlenga, ai tū mau le one government grant. O le mele o tupu. Le tala tua ui e lo ui tū malo. Ana le apa tu la fono whaavai, whaale leilo whalao. Apene o tapuni mato whalao. Matua ile o ngā tūsala o komiti malpula o ngā malitam whaingo le onga.
Ono lea, e mua na whetau wa i te mero one government grant. O ina na e mai ele manatu. E ta tauna tasi le control, ina uma a whapea le one government grant moa onga, e wha mautu moa onga. Paual me iai, o le tangata na te sainier siaki, e tali ai mana o le. O mea na te tupu whaleo. Hal mele tupu ne ia, a loto ale kai ko miki ka mirimiro ai ale. A lai sa whaleo nga a pale paipa e whiu e whakari whiri paipa. A le me whai a tupu lo. O le teimin nei pola me tupu, teimin nei tu malo, na wala au ole i o whai lo. O au e ona sumon tupu a whenaru whaingon mato whaleo. Ai sea, e ta tauna wha mua mua whaleo. Awa, o tele teimi o wha solo le mene nei, iri mautu. E one government grant. O le vaila le malo, a o mai le pūlenga i lalo. O le whono wha vai, e pūle ai wha so soino le tupe. Ai tu maua le allocation mo le one government grant. E lea vesea mai lalo le matanga luenga waonga. Pūle la tau mea, ma paual mea. O le sa inginga kupe, ma le wha vangsenga ngā kupe, ka kaunga sau mai le. I le control tasi, o le control, o le whai pura le tu malo, tei fono le tu malo, o le komiti, o au malau komiti. E lau tangata whapitor, sui al komiti, pauala na mea va ai, te mine la whiriwhiri, o meta waonga. Tu sau lau minsta na waonga i tonu lo tu malo. O ia nea le vai uma meta waonga li tu malo, me fa le tonu walu va ai ti tio sau, whaili poti i, va sol tupe. E whanga solo malava me tau leo. Ai lei o iei se wha o punga wha pena, me vol na tulau lava. O soses na le tupu e nil tato whesesia. Langa se tala na ewa tia o tau. I le o ave sel tato one government grant. Tau whatulangana o lava. Na e whai pasene le maintaini, pasene i api, pasene masini, pasene mea. A ola te me o mai paketi isi mea ala eba no le tupe ale mwhaina whaonga. O mena le tala no ina i te tala a umal budget i ale whaonga le budget i whasol. Whatoa atoa la mena pea mai lalo pūlenga tasi. Whasoa whatasi le miliona, whasoa whatasi le tato one government grant. Tau whionga, ia, o le tūlanga whailele o la usoso o le principal. Ai o le alaua ma watu la tu sala ele a le grant ala asui le control. O le ilo le terminal vai aso ele e ilo isi whainga whaavai fau. O lava. O le siri na lena o whai minstawa onga. O lava le whaasoa le one government grant o aisi mea tauntu e vai. Paula na le mea sui sa o alpulenga. Ele tu e tauntu i en komiti o a onga. Wa lava le komiti o whangwhautua e ngafa ma le pule a onga ma le vainga o le aonga. En tasi lo lai o le pule nga e control e meo. Silon tolo whionga, o le mai tau atu, peila o le tatou polo keti, o le whawaenga wha upu whai le whainga. Ilo atu le wha malamlama ina mai. Awa o le e maua fo ia mo le mau. Le wha pea o itu malo ia so whatasi o teifono. E saingi le kai fongo le fastisi aki, e le saingi le kai fongo. Pela le o inale ma mea umai le o vai atu ai le whainga o le. E talia la o whionga la ofisili le amala utala lea o le whai whaavaenga wha upwhai le whainga le tatou polo ke tasi lua miliona. E se foi la utala na ufai mai le saini le state telephone. Ala saini le state telephone. I major sainti tial te telephone or fast. Ana whapea e vaenga wha o whaile me lei ma se si te telefon. O te rea taria lau tala na. Ana whapea e tutu lo le vaenga wha o whai. Na o le vaenga wha o whai al fast. E re te telefon oisi. Ana lawa e awe lawa no. Ai au tō mai tau le mele nei. O le puipuinga. Le nā leina whaile mele. O le puipuinga. O le puipuinga ina ia saunga le mulploketi. He wana lima tausanga.
Hava ia tua le leo la me la tu wai pe fa pe na e tau te oro le mele. Okay, mal palota. Tia ai mai tua nisi manatu leanga manisi tau fa leanga o mai lo fai fa le malo. Alan mele tu te vai. Al tau fa leanga mele fai. O tele mafai ono tua se mei se tangata tau fa leanga. Ma se tangata na meleanga mele sa fa leanga malo. You know, e ta tau na tau loa. Na o lo le ala langa u fai tu au mafai na mea. E ai. O le pui puinga. O le malu, pui o le proketi i le lei. Paua na le mele tutu o tuel te mine nei. Ana fa pe moni lau pule mena, lor palota uma. This is the government of the day. We all come together, whenga runga fatasi. Ana le mele te mine nei. A watu forse lau lima sfulta la e famila, mo ring tu fai tangata uma. Ai sa no entitled mai tangata uma. Vatu lima sulauta la se lau lima sulta la fa me fe me mai iri pasi el tera tupe tu mai le fa tu tuanga il fainga malo le posia tu ata tu fainga va vai me tupe pa wal me taria ma fi fia fa manianga me tapenatu e no malo ta tu pis le fo tele al tala le sau se le tau fa sa o tu se sosis le foi sa wa fa pungo le tang fa fitu na yatu. My friend. Yeah, so for manuia la o fio kan ta ele tunu. Ma lo le on sai. O le e to mo atu ia la officially fa mol mole la o fio nga le itulau. O le tato so ni foi le al malo e to lu miliona tala le sa fam tu atu ile fel tu pe ati na e se so ani mo ati na business e mono no nga tu pe fatino ai ia ati na o le fafita o se tasi o vaenga o lea ati na ela o fiong va pe e te taona mai a fanua e mai a fanua e guarantee ai ia loans i la lo por kalamelia ai mon sila fia ela o fiong o le tele o fanua e ai mo ke si lunga ai ele fatanga ele bank ia second mortgage ola ofsili la famol mole ia la o fiong po ia se fofuanga le malo ina ia mafai ona suile ai inga famol mole ona pela tangia mai ai la pe na o la to e te le se le ni ole a mafai ona nga va ai le tu langa ai mo nai tangata fo ia o le e mo ke sia la tau fanua la le anga va ai man ile tulanga le fa mo le lo fio fa mo ma lo na fa ma tu el se fulu miliona mo le development bank mo le tina inga o lo ngosi ma ro wina tu fafo o le priority na mo business la tau na tu te atina ina o loa ngosi o lo wina tu fafo ma te manatu o tala faʻasoa lea talun faavae le malo Samoa o ia ini pasene faapea ua laiti tele i lalo taitolu 5% 1% e na avei le mei o le tatou small enterprises businesses ia ma le tatou housing loans for homes ia ma le mela le tatou commercial lea o le tatou commercial development bank e faisi mafa ona mo commercial loans ela mafuai le limas pese la wafe ana ilunga palilusa la wafe. I'm not sure what are the criteria. So se fale tupe la fa e ele development bank e yo na inga metau lendings i la finga fa vai e tauna come up no security polar me fa vai la tal sang ya e taua lau saunanga i mele te sauno my second mortgage. Yes, I agree. Ola o titiro mena le tsano mai ai o se te lo to te lo tatou le wai nei o lafo i tala le tautau wai fanua ia ai le leila o fa manatu se fesili po la se pasene o tangata o to ali el mele ai ia inga ia le bank e mana mia le bank le first mortgage i lunga i e tali el second mortgage o te le lo pe se fer tu pela tu te tali se third mortgage
E ala na talia mo ke te fua le te leo le value lo waseta. Hawa whapeo lo waseta e first mortgage. E uma le value lo waseta i le amount o lo loan mo mua. Ai ala na tanga le second ma le third mortgage. Ona lai te le value lo waseta. Ai ala titi lo lunga tupe. Ai tatia mai lau so ofesili le pulisili o le. Pe wha mate o whetuna inga pule le whale tupe i lato wai inga o metau landings. Ai tā ua le tūlang. Al wha mai au tūla vai. I mōr so son. Tau whionga o le sia ofisili po le sia o mata upo whamol moli. O la mata upo tuli loa. O no le te mana tua le sa whawhita uli voi le sa whea ngai mal whala potopotonga voi le a le senese. O le te mana tua na sau noa lau o whionga o loo o le a whatala noa e mana o mia se komiti voi le ina ia tapu vai tasi uma mai ia. Ia i lātou e ia whianga tō mau soifua e mai se lava ia onga. O no leo te maua lava tala i le i maua lava ni tongi o si vaenga leo lo ngā lue i le sene se whamol mole po le a se tūlanga wai e. O le talo le tala noa ngā whaatasi mai lātou umalava a fia me lea. O nau leo mai tau e tele ia whalako putonga. Nunu le lofa te nese ko sena ia malama. E te lele mea o loo yeima whauwhaunga al malo i sosani mo tulau lava mo le disability. E le lai titi. I mai leo wa komit le malo. O le komit le malo, leo tolu se lau ta ala ale tangata i le masina. That's the first commitment. Al mena le te tauna whane leia. O la tau no whanga. E whawa umana o whātonuina le salasi. Paai se no whanga molo nua le lofa. Umana o whātonua. Paai se o ngā ele o avanoa. Mole nua le lofa. O umana whātonu le whanua mo whomai lau maua le whamua whomai. Tau sanga whomai na mai fitus putau sanga talu na whaavai le asosia whomai e leise senta. Na whai nele la tau senta le tau sanga lente anei. E o wala le asosia lau whai au. Talu na whaavai e leise senta. Leo wa umana whatu langa le vai aso nei. Senta mo la tau. Whapena whoila le mele uta pena mo la tau i eimana o ngā tūmau. Ina ia whai le au wala whamau popo ai le tūlanga mo la tau lo ia mana o ngā tūmau. Leo ta penatu. Ai yaila ba no mole lumana e fatu langa il paketi mo a nga umani al mele ta mo faifa e tu fatasi nanga mele tu ya tu lo lava wa ese umala lama me wo fatu ala mo wa si sila mele na fai tasir miliona la na ave o le Samoa victim support ya lima sala wa fela na ave characters le fai ya fale o tangata mana mia e mafai po lana fai le malo. E allocation wha pēr mo tanata i mana o ngā whapitoa. Mana o ngā tū mau. Pau ala mena o whai e o mai e wha mau popo. A una i o ese. Tauna tū whātasi le lei. O no mai lora i e whau whātasi. E tali le malo. Leo o whai atu. E tali le malo. Ta upo whamon mole o le lato e a o ngā whanau. Le ai le o paseni me sili le o man sau no la o fiom. Ai ole. Le polar kari men nupi. Ale o kari ko fia foi o walo. Todos for. Ya todos for va ter se la limas for o ngaka ia it's for grand. Ole ya foi. O le la to ya ea o ngā whamul mole lau whionga a o le te manatua sa iei ia se tasi o na watau ole alvaenga whaupu whaivo i lea i le toe i le whangafua o whanaua onga o le ase sila le alau o whionga fo ia mai solwhai ngā malo po a whiai a matai po le mea o lo whatala noa ka pene talteimi nei whamul mole. O lo fa solo tapenanga ape no fa tu mele wa mata le tausanga le nei o le tapenanga o le loto I fale o meta pena I meta o mafa a onga so o tu ai mal tapenanga o fale ai o mukuka o ipu o spuni manaifi o mea mo fa pena tapena
tausanga fou, kick off. A mata maila ina ia o ngā mata, sa primary, secondary, ia o mana le tausanga. Ua fua uma mena ina ta pena e vai. Ai sea, vai salo, koko esi, supo esi, wha ausi, tau folo. E reto i aini tātou mea ai e lau nei ta miti le tupu, wai wha mai le pisi. Miki, masai mingi, ma vai moa, ma chips. Kako ua koe wha fo i le mea, whai leo mukuka, whai vegetable, whai supo, whalau aina, whalau tau mawhamata, tau mamafa sau fo whai le lei lau, whai le lei mukuka, ta pena, ai whai. E whai retu mano, oi whai mal parents committee e kuka mea i ta maiti. Whai le o la tau whanau, o la tau whanau e oifo la tau whanga ma vai whare lei. Ma bloketi, o bloketi whau o na saualo le tupe ia alu sao ai le tumalo. O le tumalo le fatamala. Ia ele hanga mea ia la tau whana. Alfa mai mulna le ta pena. O le tau sanga atoa nei le ta pena le anu whali. Tau tātou kick off le tau sanga fau. Ia tātou whapelo le. A o ngā mata, ia, this is our breakfast time and our lunch time and our school time. Wale vau mai vau tātou tu e fo i tāle, varu tu a mata onga. O tātou di lei dele. Nele le tu tupu e newa fita auri tu aina tu ua. O mai roa le ka whawhao soro ka mikir kaulanga pisai. Wale se taimi o la anga whai whiau. Aso ia mata le valu, maltasi tāle lua tāle tolu al whale anga whai whiau. Tāle whau atu e fo i whale o tapena lotu. Pua toso tele tu al taimi. O mafau fonga na le fau ai la vale on sa. Fa molmole la o la usili molmoli o fela no foanga le o fa mautu ai ia le no foanga mo mautu mo fa ia onga. Ona sa o le la total sanga le felo inga vai maunga. E lua vaenga i to tonu o le loto ala vai malifa. Ma o mafoi ona utu alalo le Minista wa onga. E fsosani le malo il fausiino le latu fali. Ma e leise si mesa la ngona lo banganga whanga itia. Sa matu fono ai ma le asosie whaia onga. Mo te solo mai nei. Sfulumon, lusfulumon tupulis. Pule a onga. Ese il taua o leo. Whaalongo, o lo whaalongo le feedback. I pula onga uma, mal pelestene, malato, wafa o i e tauna whaut whaava. Ma e mao te whono la le vai aso fau. Ma le minista, ma le pulenga, ma le pelestene, ma le sosiera vai whaiam. O le tūtino le te tauna whaia al consultation o mea uma lava. Po le curriculum, whaaso longa, po pepasuenga, ma mea te iloa te tauna. Va vala lata mea, la fo e le ase si le vinga i totoni, la me tuai. La me tuai pe a whai le lei. Le fo ina ua ungani e tu lava. Vai te ato suenga. O te lei alo, i le tōlau lau wina o le wha le tonu. O te lei alo. Ala le atu le malo, la me lin wha le tonu. O lava whai au. O lava me whaatino i la tu au. Ia, e lei masa upu na whai au mea, o wha le tonu tato whai au. Au lau mau, whale tonu malo. Al whale tonu al malo, wa tō tia i mau mai whai e tū malo, la tō whale am. Hale tiu tēnā al malo e tau na whai. O le tiu tēnā malo, whau whale a onga wa ai pule a onga wa ai whai a onga wa ai to tonu api a onga whatu langa system o a onga. Ala al taimini ni, wa o solo nei tū malo e su er whangu o whale a onga. E na ora al tu ngā mena, o le fia whai al whale a onga li tū malo, ma whai. Ora le meu tupu e o populated isi ala ini si falao ona sioki ro le faya ona le la mafai nei faya ona o le system o le angal system qua broken souvenir system o ai la faya e fai le malo le la auto fatu langatu ina ia sanga tonu le system le mo faya ona la wa manga ia la se la paseni o luana i fisilie toe i lau pepa. O le whai unga le malo tausi.
Le o mātou atu I le whinangalo le Minsta o tupe. E whiwhiringa o sui o komiti whaatonu o tātou whalaputonga tu mo te leona tau pale mailoa. Toi whalea o ngā ina, revoke. Ai toi whaasalau I a te sema vanua na. Le lawa peo lau tau whono le niwa I aso mal le so. Po al nafi, le sātu ina atua I mo se whai. Unga all of city. Le whape mai Minsta o tupe lau tau ulu whale mai. Lau tau sila I ai le tāla whea ngai le malo tausi. O na whai ani whai unga whapea. A le fwoi sa fisiringi lau tau pāti wha upu whai. I le teimi o le malo tausi. Le whiriwhiringa o nisi o whaurulunga o mtangaruinga le malo. A mese le ofisa sili o le pūlenga o le tangaruinga o le vai whafo. O le ase whirangalo lau whionga. Na ala na revoke ia avanoa nei na whai le malo tausi. E le tusa maleala le tulafono. O lo manino le convention o le caretaker government. E la tau te le mawhai na whai se whai ungai me ia. I le taimi o le caretaker government. E le mawhai. O le whautuanga na mai le sa ave malo I siri. To revoke. Le na revoke kai. Sila I whai ungai ofisa sili a sa whai al temi. O le whaatali le whautuanga mai lo I siri. O le tulafono convention o le caretaker. E le mawhai. E le whaatali. Le whaatali te mil nei. A whaila le ua revoke. Ia ports o na tūlanga le. Le whaatali le whai unga manmuli le lo I siri. Ia mai whasi whina ngalo te ilau tuangai. Sa I lau whea wha mai se fo I sa ave I na mali liu I le whainga whaafo vale fo I sini au Stalia. Ia pewa mai fo I se whau tuanga le tai o le tuangai lau o whiongai. E tusi le leilau saunoanga pe e toe nanu whamele le leilau nanu. Ia, tau tala mal whaaloalo. Wale tasi watu lasi le mele atu I la epa le. O le whaaluma luma o au whaapea. O na whaapea re re lau kalama ma lau le api. O lo nā le mafi na ngalu. Ioi, o tu la epa. A le tu sia launga, le whintau tala. O lupu sa o ale nā. E le whain sa no sa o pe a whaapea luma o tangata. Se vanga nā ua tu sia launga na tu am whailea. O le nā whai upu ma le whaaluma luma mai I sia au tautalanga whaini lisi. Tu lau sa mo wha masino pe le tunu. O lana lava na nawa tau, o vai mawalano. Whapeo te vai ma le lava la ua o. A wana I ngalo atu I lepa. O le hi o tū taulangi ato, o te whai ur Smith. E la wha whenga ngangu sa moa ngofol panangi. Ana au ia, au al whao nganga me vai. E o so whai mai lo tangata personally. Ioi, tu lo wa sa moa ma, o te tūmul whalor. Wa le lau mai alo vai o lo leiloa nanu o lo leiloa. Lala na mea na whai nei. Lala se furupa seno lima sutasi. Lala mea ne tupu. Lala mea na. Ia, o lo na vai na mathematika. O lala se furupa seno lima sutasi. Wha maita maiti aonga le mathematically system. O le se furupa seno lima tasi o le lima. Ale naro nei fina wha mai o leono. O lala mea na. O lona whai, umalia le ngoi, o lo whai, o le Schmidt, I'm an English guy. E pule ala au lau nana. Ioi, walei loka se mea au tanga vai e. Ioi, walei loka se mea sasa solo mai e. O whelo na poto e tala I mai nei, ma whai mai pelo na wha mawalunga le maba. E pule a tu lau lava, o au wha mua mōlenga ngana sa mōlenga e pele I a tau. Fatu ia te orunga ngana Samoa. E la lava me whia whero na poto. A nanu mai to toso. A nganu mai ti leise longa tusi lalo upu ftoa mana tua. A wha Samoa mai na lele mafau fau. Upu tau lafo I le atunu. E la wale mata ia te. La wau whai whea wale whenga ngui. O la na whea. Tawa whia upu al wha lolo. E sa o le tala to ino le matonu. Pene me ore na pisa I le lisi al matonu. Wha me mato ino vananga whai sia. Salap. You have no peace in ease. Ia mai tau mo whai e lau. Salap.
E la la tu puna o no le fiu ai fai tu ai fai mai lava. Le mena le awa nei ona fai mai e te au i le ngana fa peritania because part of me na ye mena na SCHMIDT. Au te leo whataua. Tō mul wha alo alo. Ia a tūlanga nā la ula la iwa matan ta alo mai pele tino. Fua lana tautala i lana sau le atunu. La le upu le whaile te minei wa. Wa halu tulau lava, wa halu le tapasa. Talia ia, i le swafa o Yesu e tapuni ai le wha maualunga. Tapuni ele le mafau, tapuni ele le mi ngau le atunu. Spirit of unforgiveness, spirit of anger, spirit of disrespect. Mena taun fa ye. Ore no pola le stalla fa ye tanga fa. O ma op. O ya le ya. Sale le te umi. Ya. Ano. Tatou fa. O ya la sa ofsiri. Ole ole esa yele mato feilo inga male komsina ole asona fia ia ole fo isa silingi ia ile tulanga voi ile isi le sa tu ia ole volana ilan saunoanga ai efsilia tu pela o fionga o ese le ase tulanga pena lua tala noa mal pe feilo ai mal komsina le ase tulanga wa ia la to so e wi lava ole na fai mai ana fia ai te wa ese sana saunoanga ia matou ese se lo feilo inga famon mod o te le lo se si latest ole a me handle le laptop o a fo isu en fai laptop o te le lo se si la sanga wo ia Anga le whanga ka mei au ka ngāwa i whesiri au le tau whai atu whesiri. Ole a whai nei, o whala au. Le sioki o kako whala au. E iei ia le tala le whapea mai o le sioki la iei. O nei le itongia le tatou ai tālafu. Nisi o tatou ai tālafu. O sila fia la wa fionga le tūnanga. Ole hau manel tatou fontanga le nei. O lo nei kampani le wa fatulanga le tatou whawa fau mo le tanga venga for 3 years. Mai o te tautala le mena le vai so fau. Pea final uma le plan fau le ufai. Kampani lea wa whangangai se tino i tupe fua uma iei whaafitau li o wharma i temi nei. Tatou ngase a winatu i whafo. Temi nei wa o watu ma le 2 miliona tala. Intia, i sila me uma. Tatou vai, le sioki, ono le mele te sauno mai ai. O ke sene, le uto whafonga mai le ufiksa kulo kseng. Tulanga le whale mai i whapitole o tapena. E tapena o maita o tonga i nei, le whainto e vesta tai whafu. Toi ono masina, whatulanga uma mai, luas fulmon tupu fo mai specialist mai whafu. E o mai e so soani whale mai. Whatulanga ele masini o watu male luas fulmon tupu, masini ese ele a mai a momua. Ela mai, sine vai ele fatu, mo tu tino tina, cancer, e o tatou leisa le masani na avetanga te tuiti whafu, le la whai nei, e o i leisa ia screen nei fatu nga o i Cold Stone, le la whai nei, ta o tonga o ngaonga, fatu ma me uma, le la tapena nei. Mai, nanga lewa FCD mai. E malol tatou tana noanga nei lam salula tu la wai whafo le, kampani na le la te avea uma tatou tangata intia. O la tauna, le ufatu langana le tatou por kalame ta ua mole
tonga fitia. A tātou no nofo neim tātou wa ai i tātou tupe ua alu i tō tonu o le 5 sfutau sanga taruai. Na tarata le 2 miliona. No, ma i lava whāti i tia vi fafu. Nā, mai le tupe le nā ta pena ini whale mai le lei. Le ta pena le tātou whale mai fau i sa le longa. Ta pena le whale mai fau i tūne mato. Toi whale lei, e le whale mai fau e toi whai i se taimi lata mai i mata o tua. O le whale mai la le nā, o le a ngafa mata o tongo me le tātou te whasola i fafu. Mai i le lai titi le tāpenanga te le tāpenanga nā le whai. O te musu e toi solo muli se tala leanga e a oka fuala au, e a mata mai tarwhale mai le oka ngā fuala au. A le feso o tai la, le mata ngā ruenga o zoi vua malo roina, ma le a mai ngai le treasury, a mai le tender sport, o le tosonga le nā o le meta tauna whaito tonu le lua vai aso, a whaito tonu le ono fitu masina. Le wa whaatu le meta o le Health Task Force e fast track to mai mena. Le au te tai fono le komiti na tanga luenga tupe, so i fu malo loina, sa whai e mai ono, e a ma tanga luenga sui par mia tō lua, o mātou ia. Ua matua whaatu langa le mele le Green Lane, mo le health. Ia awala ni tō tupu, mali mele tupu lo le hawhitau li sui fuku manaruina folo. Wani tō tupu, mali mele toa ia no lo le whaliwhinau. O le kongia lau kuka o Kuwaipei Road. Ia e saule mei kua. E le enta inga ko kongi o kaimi o ka ngaka i e whai. Mafai a iala i o le pisa. E mana o mia le feso o tai le lei o tangata umo. E wauta pena le mtanga luenga o tupe. Ina ia vave na fo ia whawhitau lium. A o le tato ma lola vai. O le prioritize i al tūlanga. O le soifo maloloina. Ia, mori atu whawhtai tele le tato ainga tu stala. Ia, le nā sa tō mai mua mai le whatatalanoanga ma le taimi ma le whionga le li pālemia. Ia, lausunga le ataua, wa le wako ka whiaru e se ia mai se i whaikako pulkalame. You know, sometimes se to consider vaenga le li ataua pe se vaenga e worth tele ta whatatali umia inisi o tūla. I mean, manaya for public information, so le fifth so ni atu yai, but wa tele ai ma issue tele ia vaenga manaya sele ngop ka penga ai mo ngia so me ele o yai so enga media ia malato ia ale o vai tu le taimi wa tato fatanonga fo I le afoleono ia anga il fitulo no winga uma ai we've got about 30 minutes to summarize all this, the same old repeated. No, I'm not saying le fionga le pan mia langa o lana lava ia tiuter fa manino. Officially e ka penga ko la kuskala. O le matua fa mai mau kaimi ro kelo kaimi, to be honest. That's why I'm very disappointed. No, honestly, I'm so disappointed wa waste I for it ka penga nga uia maka ua ke le mau le mari o sia o ai sia o ai yo and all this and all that. I too much wasting time in ngai facility prokeki. What do you think le ato? Prokeki o me wo le banga loke ma le banga loke. Ai power for le la mai ka wo le press conference fa nge. Ma ka le fo. O le ia ko lua mal mali wo sia.
o me ngai pakingo le minska i pare mia ai ele kike fesiri ko shortcut le kali a le fifa ono ngolanga ma ko fo kali ngo fa ele kai o kalinga e a fia i minska le nga kisi le fia le kali mai a me ala pakingo ia me ka leo fa pui o me pakingo le minska ia fa me pa ko pe ka fa fe la kuskala fesiri ngo lai o mainga ia le ko si le ko fa si a shortcut mai le si ia ka ula ia ele o lo winga la utala tatia au ko fa pasengi Samoa ke ro vinga ko ke si la fia o ki nga fa kadinga ngai si so o pro ke ki kai fongo va lele you know to me how many times e ka fukinga ngai pa le bia malo e ka si so ele ala ku kipi I me ala foi ko fisi ngai fisi fa vale fa pengi tulo ia ke waste of time mai mo foi de time ya tatou eu foi fisi fa vale a minga inga I mo fisi fa pe ele ka penga le ele kiki pengo fa ko ele afia uma le totele fe lo ana ita mai fisi o isi foi fisi ia nga rua ku ngai se o official mingiska ngai ko ke Samoa ofisa me ka ku o fesili me ka ku pe o le onga manga o makulanga alu ia Dr. Aiono ke Roma o ia o e mauala sos o ai nga pule a onga nga e alu le verified official mingiska o a onga fesili nga me ala me ia pe o le ro pe ngar kofi ho fo fa ka ngur sa fa I luma ele a ngoa mai mau kai mingi mau o no tu lo a pra me nga le sos a fa pule a onga ka le pule a onga ka mo fa ga fa le nga pule a onga le ngo le wa tango verify la sos pe mai se fa mau nyanga e o le la wa o so ngai la fa nga me le ka wa nga ka ngai la sos e le ro pe uma ka ai fa la sos foi o ngofo ngai le a tawo no vai lo ke o ko kiki 5 pages o kape nganga o sa ilinga mo le tape na ino le tatou porkalangi ia ai waku wala vangosi ka ku falu longo pe ia singa manga ia SMI fo ai la ku foi la ku foi le officially ia len ko ngofo o ko wie ko ke o le sap no let's set the record straight whatever nga fisili esi kengele o fanene titri fanene whatever nga fisili titri fisili nga polo keki kai fongo luo kai fongo le aingi me ole you know so on whatever that's done and dusted a fisili so oilar kankar kai minga ile atawa mua le fia mala lua le anga loko Inga. Wa isi ko inga fa mangingo nga si pale mia. Alu ai fu la ngola huli ai or kamali. E ki nga si la fia e la fionga pale mia. Wa fa se longa fisidi ai ka mafai ai fa kamali. Au ka ko kuskala. O ke o fu ha ulo wor so o manga ko inga fisidi e ke even wo pepe fo I moro nguku no fisidi so. Oi. O ai po pole o fesili numero tasi o ai pule le polo keki o le kadi e pule le malo fesili longa lua nga pelongia ka ko le malo nga esengi kai ngi kala nga fai le kai me le folanga le road show le atawa ese mewo mai fai o le kadi le ai sa fola le road show a malo le fast e kai le fast that was the promised o fea la mele sa wel fai ku au le fisidi o ke ngele mau fisidi fa mai o ilau va ai o lau va ai le nga la nga ke fai ku au o lau va ai le nga a fai o le mea nga fola e ka kau fa kingo le mea nga e fola inga a fai sa fola e malo mai e aver fa mua le fast e ka ye la ko le prokeki o le fola nga kau fa ka mu ale wo ko fesili e oso mai o ekipi fo mai pe wale fa ku au le la o fa e fa ku au le menga fola ai eser me fa me la nga ka o fa ku au ke yo fo yo ko ma fa wo de van ko kuskala ai ma fu la nga menga mo ko ke le fa ma ko lo ko fa ma fa ole a fa ka ke o su ir me sa e unfair ya la auli malanga fast le fola o se mea ai uma fai se mea ele I fola inga
O le fai ku au la le ngol mea nga. Ai a fai nga fola. O mai lai fai le mea nga fola. E le se fai ku au la le ngol mea nga. Simple as that. Ala vai Samoa pe fa pe ele apalai ko fa mai wo kofi. That's another unfair. O le ala wo mai ngefa mai fa por kiki ar fa ngor me. Longo winga or ma fa la o ele fa fesiri o rua ia o rua ia mai ka ke pide o le fa sa. O le rua manga kula o se mea sao le kofi o se kangaka e ke le apalai. O se mea fa ku ai kofi la merga. Oh my god boy. Ma e mau le monia, you know, I'm sorry tatou audience. Langa nan o faya tu. Tele o tapen nanga tatou por kala mena tu tapen. Ai ka ma faya se ku se avango I meia se ka fa ngolong po ya yangi ngai mea manga ia. Ma le a fai ku la mua le foi la ko e ku I ma fasidi spa le mia ngi poro keki. Kai fongo. Saingi ai ale ava ko se. Fa mai langa o le mai tau watu na tasi tai fono e saingi. Ia se vai mai kau ai se mai kau. E o se lava lo saingi sia. A lo kai fongo lo saingi. A kasi ka kai fongo ia saingi CEO mo saingi le. Kwa fai nga ka ngi ka. Le se fa tu la tala le. Le fai nga malo ka ko le ya ko. Nga fola ele national. A ku lai mai. La ko ke ka ki pia umanga soangi nga mawai. Nga mawai official fam singonga interpreter kanga kaya mo meo cultural report lai fa fonga mai ma ko ngi usi nga fola ele national a pale mai e ka ki pi umanga mea e o meo culture and language ma me fa pena mo soangi ma funding e ka ki pi uma nga faila ele national yes nga nga pale mai ya le national le kaimingi keep ma the Ministry of Pacific People mai o fair unfair yes e mafai nga mako fa pe ako unfair lai fa yar me nga ko promise o le fola nga ali ako so we were expecting a malo mai e o mai ya fa de mer nga fi wala mo Samoa mar Pacifica ko mumu e fai ya le finga nga lo le malo le nga mo policies e pule e fai nga malo ale va ku ya o ko e ko ke refuse ko ke kadia inga nga mea wai o ko ke manga nga o ye ko ele ko mai foi ko le pa le mia mar fai nga malo ai fai le mea nga ko ke nga ko fai ngi malo ai ko ke manga sui ko ma fai ku malo ko fai pala ile system ma ko malo Pare fea se menga. O le mo ko fa ai mga sui a ko ye menga fa ngal malo. Ai men ko leo ai kipi ma mainga. Men ko leo fisiri fia me ilanga fainga malo minority. Ai men ko leo fisiri nga ngofo ko kofi nga yu ko fa leo nga inga. Ai men ko leo fisiri pe according to the constitution pe fa vai fa kula fongo nga mea nga ka kaun ko wo fisiri o nga wasaki ai ala ole tulafono. Ai lela nga ko faya maya ke sema yang wali lela uma yang wali o kauku ia kauku i nga mea. O leo ba nge leo wali le lunga ia finga ngalo fia me el prokeki. Il mali o sia. O le fo mali o sia. Ai se aure o kuskala su se la ko abangoa mo fia me. E si sa o ia fia me se fa palanga fia me yo. O so mai la io isi fesiri fa mai o vatu ia le o mana na fa manino ele fionga palmia. Se ko sos manga ko soses manga unyo pe tomato sauce si meia nga va ku nga mai ko nga informations. A o le tele la me ala ina pe to te para ai fesiri nga o sa fa ia inga kasi ala fesiri palmia. O la wa fionga o mingi ska o leo. O le a se su enga la kamai ua fai I leo fai ka kala iang ka ngofi senti o le vai. Anga ka kongo ko fesiri le capacity o le fionga le parmia o ia fo yo mingi ska o leo. Ar ke lo ko fesiri nga fai. O fesiri nga kari mer mingi ska so fo malo roinga. O fesiri nga kari mer mingi ska o aonga. O mingi ska o frema vai. Asa ka kongo ko ka ngofi fesiri sa. Ya. Anga ora mix up inga ko friendship male afo male professions
Ka nga fisili sao, a mai se update o fea kua ia ili suspend, ia ngangai, makulanga, a wha maungia, o aku ai ngā whasalanga e o kupu ai. Se whasalanga kau terminate, se whasalanga kau wharipui, ma ai. A kare manga ngai au ngā fisili. Ia pi ko ke fefe e ko ke momusu e fisili ngā ko ngā fisili ma ngai a whape ngā ai mo furea mo ko ke saufa whai ei. You know, ora utala le fai so le atua e fainga ka kele nga fo inga ngia ka penga nga le lei mangi o ko ma fo fo nga le lei. E nga le lei o ko loko ko ki ka penga. Yes. Io e ko ke fa ale ango pe ko ki o ko ki manga ku mama. E ai la tu na ole mar me mo we listem. Yeah. Ja. Na I vaenga o le faʻasoa na tapena. Ua lau whaia ia ka la mainga. Na maua mai lau sos. Na maua mai lau sos. Na maua mai lau sos. Ia. O le tūlanga. Peo no fatu se taimi whailoa ele komisina o leo. Patu le anga kau lau o kua ngafi. Ia. O le tūlanga pule leola le mariua ia. Yeah. Ia. O le tūlanga le na. Pule leola. Whaonga ino le mai sisi e leua e leo se maia. A leo po e kunga sa o lau fiuri. Ngor se vai. O le ngor se vai. So o le fisili la. Ioi. Whamalulu atu I se kaimi whamangingo mai en makanga ngau leo walanga. E leo o leo wariki mai ai kua I mākou soses pe fo iau soses ia. Ai le leila se taimi ona tali mai pera matanga ruenga o leo walanga o le whakarikari uman makanga ruenga o leo ai la ka ko wo ia ka ko whainga sosi. O le foi la ua tau mai e lau sosi. O le tulou na pule leola le tamaitai. Mai e whaonga ina mano se vai. Ia ola usosi nga. Usosi feu por usosi. O le matua chilia. Ele la ka se le feu lo usosi. O le makua chilia ola usosi. Ai ole ata o topea la. Se au mai se fina ngano langa peno fatu. Ele ye o mai temine ele to mai se si update mai le matanga ruenga o leo. Ai ka ko waluia. Ia ele yangi me e maru. Nang ore kongeki mai sosi. E kongeki mai Io e suri o kanga ia nga ia I kai mire ma va ai ai mar kanga kang miro o ai lava kanga ra ko va ia ko kipi lalo to loa ai e tu mau pe le facility lei a taua e tu mau pe le facility ma lo facility le publicly o te lo se taimi au mai se fatto fara inga komsina o le process and protocols po awala mai inga o le fainga o le crime scene po le pule leola I to tonu o le wharepui na Samoa. O a ka iala e ka kau o ngā muri ka ia. O a ka iala e ka kau ngā muri ka ia. Fisiri nga. La ngai le mawhai lang mako o le mo ke kangofi e ta uatu. Ta iala according I the system ai mana tua mai. E ile taimi na sau noai la fionga komisina afa masanga a vea lava ma pule o whaipui. Mana tu o system le tatou le sa tuto tasi fo. O system e vatu Australia New Zealand. The corrections. Lono winga o le tele au tatou whainga. O lo ono no mai I whainga o whaipui New Zealand Australia. Correctional facility system. Lono winga la le ataua. E le o vala esea. Ia tūlanga o ta iala ma awala e muli ta ia. Pe ako kupu ngi vahenga whaapea ole pule leola. O problem o trafika oli asiaka. O lai le system. Ai le o traininga ia leo e follow le system. Pe aka whaalongo la e lau sos kamako lau chili sauce. Male intel. No aku kurisi vaenga whaidisili kala le me. E ka umenga e le system.
No. Le feng ka ngo, nga feng sa ngo le sui ya komsinga ya afamasanga. Elengi mea mangi kuai fa pe si kai kula ma o faru no ku fam paranga me I lo kwaru ko ki fa le me. Ele system pe la system ai le training o makaka ngi system. Le nga ku po fa bla. Ye le nga ko ko ole ko ko wa ka le ole au singi le nga ko ole me sa ko fa pe. A fa pe la fo se fa pe. Au ka ke kangon me nga se bi mo le ka vale. Ma bi mo como Singapore se me. Ya le ngai ronga wa kala rol me. Oi, ola nga intia le sos. Now let me say this. And o tam fai fo ia sei le tala lea with much respect. Il fa fonga mele tu lo mi se fo aingo sia. O pali. Ja. O lea o tau li maina le evidence e o tau li maina ela nga le o fa ko ke le o kapenga ai o tapena nga fo e fai mal poto le nga o te fa alolongi ala nga o le media ia le nga o le o kau li mainga physical evidence a photo footage yes ke rola nga o pula po mai polo maka Eoi. So it's no longer fury. It's no longer a fury leo o karangoa koe o le fury ang ngafi. Eoi. O le mana ia. Look le ataua. I'll quickly show you something. I'm not going to show it on TV. Kusala faya mod ba wa. Have a look. Oi karo fai. There you go. Ye le ngo be fa ma. Yeah, that's it. Ele ngo be fa ma. That's it. O la nga le o ki faya kuai. O le makau pulea. E fasi ma ale. O le fisili o ke fisili ngia. O le process ma le protocols e faya ye o kou scenery fa pea. Yes. I have obtained a footage. Yeah. O le ala nga lenga ka faya kula ka kalai le ngai mea wa kula i mai. O le ale mea wa faya o kou ia nga kou first respond. O le ale mea le ua kou faya. Ai se a ua kou. Ino le lava tupele ta ua I say it's a crime scene. It's a crime scene. Nga pofo ngafi nga o vili fo I ngai leo o felengi ngai. Again, brief me in terms. It's the same. We're all on the same page. We're all on the same page. Yeah. Le ale wingo alo fo metalanga e a fo. Ele koe iwe. Te o fatu. Ele se mea koe foroki. Ka ko fa pupu uia fa penga. Ele se mea koe foroki manga koe nga mea. O ainga faia le kōl e ave I lalo pe ngā fifi kulo lava whafonga me le tunu ma ave I o I whaleolo. Who made that call? Le anga hua pipi I solo hai o kou lima e ongo whaaleanga I ngā I le evidence. E kusa mala wa ku. Relax. Leo. Why if you're sorry what you've saw, but what you've seen. Ola ke kilo mele. E kusa pe a kola so kau. Awal kango fo ye. Se follow process. Malanga ele fa pe aku ola wai mele. Mo mali. So ele ko ki ngarki mo pa me ka kia se kau wapu ka kau fai ka pula. Lana nga hinga fan mai. Why? That's what I'm saying. You know? Yeah. No, fa malulu to tatou ye to reach out to my fa malulu to. It's a no. I will not. No. I will not. Until the right time. I will not. In respect. Ele alo karifa va this. It only be shown in court. Absolutely. Ele fainga fale ki au ko. Le faina va tulunga ma tulang fa pena. Ai
Walava ia lau fai moli mau. Ia fai moli mau. O nga ka o kua ia la ia lea. Pe ango fai aku. E o fo i fōringa o ku au. Le kai mi whako a la vea ai mi fōringa ngā whamakala le moli mau. Le ai ka oko umai. Ua kuai umanga a vaku ngei mau ngasu ma ngei mau evidence. Le anga o lea e kami solo leo ia ngā wa ia mōmora maka upu lea. E lea ima sesi wo mai e whai. Yeah. So, o ngai fisiri ngā maka upu lea. O ai le visits lea ngā kai le visits. O ai. O ai ia ngā last ai le visits. Ngoi va ai ir finge lea. E le sau so si fai sa pusui. Eu e rufu ka mingi ngā chili a me wama. Ngā chili sosa. Le la ska chili o yenga. But I will again because e ke le la respect. A ngā ire. Ngā rueng ngā maka ngā rueng ngō leo mar whatutuanga. Ta otope ye. Ta otope a tu matulanga ye. A le voka. But ole tau mawhainga. Wha mole. Yeah. Langa le foka o makule press conference ara fionga le I le pale mia o ia fo o minister o leo. Ia. Po le ase kai mi vave wa kakaunga. Io. La ase kai mi vave fa ngo fo mali ele ko uranga o cases ke kele. Sa. Okay, tame. Ole keisa tuilo mama tolupe. O le keisi le atoa. Ia utele lo po e sila ia. Ia mori tai. Mana tua pe o le na tau won ping kau faari se le fia o le fionga de pharmacy. Pharmacy city. A nga i le lo ia e tamaita ia miro. E winga I ni lafonga ma le pi kau challenge le pharmacy. Kau challenge le fa maong le pharmacy. Ai ole winga la utala le utau faiatu. Ole winga le utau faiatu. O leanga o koe aru koe visit lele. Le keisi le nga fai yangoa maa lua afe lua sumaritasi. I le va o tomata. Mafono toi. Manga kua maiore keisi lea. E ko ase fulu mori mau. Ko a fiku ele I show up. Ai ngare ko a kolu nga show up. Le nga sawa I loa le outcome le or case. Le utango I oto tulunga tau te sila mai ai. O le outcome ngā lainga whaale au ngā inga. Whai mai le vaenga muli all allocations of bribery and treating against la wofo were quashed. Effectively dismissed. Because the evidence could not be substantial or substantiated without the witnesses. Without the witnesses. Wole ai ko fikule. Panga kong alenga mawar ko kolu le atawa na available le tolu ai leo akur ko fiku. Ka me mai lola I know ke le au mafofonga ai uma lola ana mai lola fa to frai ka ko me mai lola le a fa sa mo ma nga le mo na tamama tina matu. Uangungumi matongi fafo ele fa masingonga ele fa maongia kua inga nga faingi fa ko singa pengi ala pi o la wofo onga ua le o mauangi fa maongianga ongi moli mau e mawai se fa maongingo me ia ai mana tuai tolu moli mau langa ia ai le I waku le fiku e ako ai se folu me I mai lola I la na le te fai tu to fai to ale wililing me mai lo I le atawa e ongo se fulu ma le valu moli mau ongo se fulu valu moli mau o case le a ko elupe ma ko iloma ono se fulu ma le fitu moli mau o fiu sue ai kasi lava le moli mau le wa apia o le tamai ngoa ya pesua fai a lema ai ole mori mau le ale a kaua ele o se mori mau nga va aingi o nga maka ua fai se fa ko singa kaukupe fai mai le mori mau le tama le o alema ulo o kaula ngai public mai ko ingoa
na whaamatala e malili ma whaangoto se uru ngā ri i ake ia. Ngā alu aku se komiki a toe lupi. Ma avaku i ake la ua sea. Se lauli ma se foru. Again, se whaamangingo. E le i vaai makau a le mape ngā mai se kope. O le hia sei ngā whaalongo a le ma. I le kala malili ma whaangoto. Ngā sau le komiki. Au maile ma komiki a koe lupi. Au maile ma se lauli ma sukala. E le i ka ua ako foi. Pe o se whaakosinga. Pe ngā awala ku mo se paloka. Pe sa whai atu se upu. Tautuana le palota. Yeah. Maka kua mai Samoa ongo sifuru walu mori mau ia ngā awe kokong. Ngā o le kasi pe le mori mau. Ai le o se mori mau eyewitness. O le hia sei. A lea makua i kuwa he lua i asi makiwa i ima le wari ia. Ma matua ina no tele. Now let's go to the sections o le kula fongo. Lea pe ina sa i ima le fia isi makiwa ua challenge o ye le loya siri. Ua challenge aku e le teine o miro. Lea la ava tuilunga. O le mealanga au mai e lato. E whaama mafa mai. Le tasi, lua, ma le tolu. Ai o le longa wha, o le pui 4, o le bracket 4, leanga avaku ai le challenge a miro. A kilo nge i le wha, pe atou whaitau mai le tasi, lua, tolu. Ai wha mai le wha, after the examinations of a witness, under section 3, by the court, the witness may be cross-examined by or on behalf of the petitioner and each responded or any of them. Or if you see or key words lei cross-examine. Ele foi cross-examine. If I feel cross-examine, inga se here say. Or cross-examine ole fanga or facili ni ole eyewitness, ole witness. Mo mau mo kakamako. O ila le avakuai le kali, le counter kenga le o miro. Mafai aku fa masingo. E fa fanga cross-examine se kanga kai vai se bia. Ai fika. La sa challenge miro. Ola sa. Ai fai kai fa mai o pe fo le wa ka ngo ka ma mai le a ola mangingo la vai le longa fa le nga ala vai ai ale fai ka mai lunga le a de tu fo lunga ma vai ka fa pena la fa mai le tasi witnesses may be summoned vai may be summoned and sworn on the trial of an election petition in the same manner as in the trial of an ordinary action in practical. The Supreme Court, the Supreme Court may by order require a person who appears to the court to have been concerned in the election to attend as a witness. And a person who refuses to obey that order is guilty on contempt of court. Number 3. The court may examine a person required to attend or a person in court, although the person is not called or examined by a party to the petition. After the examinations of a witness under subsection 3 by the court, the witness may be cross-examined. Ole ala fia faise cross-examine. Cross-examine lingo foi, singo foi. Ai fa fia fa ingi ko inga me fa bene. Yeah. By the way, what woman will run through Maliliko team before airing this. Langa ka fa ya ko yo ke le preparations nga fa. Langa a fa mangingo ngi. O le fesili la le fesili ele ma fau. Ai se ai kuli au pu ai lava. E fa amasingo o lo fa ya le melia. I say I kuri au pu ele maka upu le. I were already set the presence. Le atawa were already set my presence ile case anu ama. Yeah, so viranga. O kanga ka ia ngale awai le case anu ama e fiku super senge o witness. Ko super senge awai fiku super senge e awai. O pasenge ia ele awai le I fale alili. E iba fiku 0.5%. Kwa mo lunga pasenge
ko mo lunga pa singa ia o ia ale lava e kuri a pu lava ia witness nge le fai pengi mo ba ngai ko singa pele ai o upu ka ora nga vengo cross examine ele ma fai pengi la ko singa mo ba ele fai nga cross examining ko singa le fai ko cross examine le fai singa ni se lo ngole for stand for the witness le na tonu lava le fai la sa o ia mero akele lola po fe mele alenka o kengia mero ilanga challenge ai le kali tu silia mero kau kali tu silia mero kali ma se fisili e mamra bai mero kali ma se fisili mamra bai la ku or kali mai fa pe o ko kia fa pe me ko ka ko kiki lenga kusa ia ke au kusa fallinga mai le la fa nga le power ma le authority e fafa mai ai lunga i kulanga o le maua ku e loia le anga mua o le already set le case a ngoa ma lua I think e ano ma lua mangingo your case ano ma lua ngai ai lunga ile vaenga le na vatu o le unga le show up ia kangaka ko se fu o ile to fitu ai wa ku ngar ko sa wa ilo mar fai unga le na fai le na to lo mo atu e le mafai le vaenga na that's part of the anoma le sa wele outcomes le o fale au ngainga a o me piko sili la nga fale ko ngule atu e ko akolu mori mausa show up angwa a e fuala ai ai sa u fale au ngainga ele ia nga ko akolu ai nga show up physically o kanga ka fo ia nga ko faila ko mori mau o kanga kalanga va ai ma me uma fa penga ai sau ya fale alidi makua ese ale la rolangi le o treatai le keisa fale alidi o le vesidi o le ale mele ko ke ka mo fai e o le ale makala langa le o vesidi fi ele o yese o a ma ko langa o ma ko fa sara la o fa vesidi o la vesidi si makiva o le ale makala langa fo e ko nga e ko fai ai to te sila fia e mata o le tulafono le atua o le vaenga mua lava and I quoted this from a senior lawyer here in New Zealand o le vaenga mua e o inga mo o kou ia o nga whaaloia markula fongo o le upu lea o le uniform ia uniform ia kusa umai e vai manga ina woki wharongo no me gira wito ia suri ko mo ka finka kusilo ia uniform fai unga ele fa pe foi lele nga sama fai unga lea ai la ko oe ko si in makala langa fa lango pule ngai ma le ia auto na tau avele tulafono pen of yet e ta pena ai ia manato tatou proclame ole upule na fa nga mo mai common ya auto ia nga ruenga fa loia ma le tulafono ia uniform me uma ko ke faia ia nga me o uma nga saule uniform fa ka ko mai ia ngoa ma alua ai oso mai le uniform ko ka fa nga mai nga ole le uniform ai pi ole ale melia pi mafti pi ka uniform le mele ka usal o me fa pengi wa ke la fu fa longo ko fa ka ke se fa pengi o is lava o ia fa masingo e ba ai pe ise me nga kupu mo fa pe e o e ba ki inga me lo la ele fa nga me nga that's it e fa la ko fa uma that's it e fa ngo fia la ngo ki pro me fa ke sa fa nge fon ko mo bak nga me lo le fa ke sia ma la ma ka yo fa masingo so la le ka fa masingo ele mai la nga mana tua ole media o le check and balance and make sure le accountability o le ma ke kukua ku as a fourth pillar democracy o le democracy o ele lo se fa afia poko al fisiri le fisiri aku ai se la usunga se makiva ma o kouia ai se o le uniform mai lau fai unga and mind you ele se criminal case le melea o le election yeah o tulafono fainga balota ele o se me foi le a me pe o mele le ko ke su e ngere maliu po ai pe sa ise si ko maliu o si tustala ia mangisi mau maliu le ele ai o fisiri kele la nga le fisiri po o nga kusa le fai nga ko nginga
or ko fai ngor ke sile nga fai a fo ko mar mele la ko mo fai ai o le ar fa lilo le ko ke nga wi fa pa u le sui par mia mai ron kofi o le si fa fika wi kele la vai asiaka wa palo fa sa pasui le fa singonga ia le funga le keisa le chapipi mar keisa ngamlo ulu mar keisa isi kumalo mar keisa al fanga palo kala ko e ka kawang sold out mele momua sold out momon mele au fai ngoi o fa o si vai nga ele kama be ko la ko mele o ave o le fam singonga ale la paru fa kasi fam singonga le fanga le fanga palo o le winga na le na faia tu lo ele ele o se ele o fa pe o fa kauka ma le a ngi kulanga le ai o le me fo ele fa pe a o le fa msinoga na le faia le oni tatu opinion o le fa soa ai o le ma fa soa e fa vai mai lungo manatu alo ia ma me nga kopu fact aka ko wo le gentleman's agreement pe a fa ka ki o fo lai au mai nga me ko kongu le a tau le va le fa pe mai o angi ku pe nga ma di ai ia o ma di ko ya that's what we call gentleman's agreement o ma di nga fa ka makangi po ma di nga fa tanga dalo ia le le to lua o ma di e ko ave ku nga mea ai faile mesili moriku malo now aka ko wola su ermenga sa tupu mo o ka le ka wa le sa fa yer ko kele kele la ko sa fa o la sa fa yer ko kele nga sa o mele ele se be fola ele se me fa ke ia ele se me last minute o mene o me wa lava o kala ki ma ya ma ko ngu sak pa kele a to kasire ngu ale le ile keisi le te mana tu ale keiso o le tulingo tuila epa mali mongi i tolo longa ngo ko fa longa ko wa mai ai e quote mai ai le keisi tu lobo to ta ua ya sia ta sale mo ma ta vu ileni o ma ko wa ai le ngai ko so nga set mai ngale presence se vai la yo ngai uniform me ngai ka o le uniform le ya tu la ka mo fai ia ko nginga le fai unga le ile ko nginga sa ko nginga le fai unga mo se i vanga nga o discover la vaenga ngisi vaenga pe yore o famsingonga o apili o kilo ya wa ya kakau your right for ile constitutional right being a balai being a lo ia being a fia a o meia ia uniform mai ale fai ngo fai unga al mero kula mai sa wale uniform ai pe yole au ile le esir ko nginga ka alo yang nafi mama o le langu ka alo ngai a o fesidi o le a le motive le ku ngai mea o fesidi mo lo sunga fam sili mo o ko e fai ma ka upula what's your motive au ka yan ka upula asiaka a mo fai le gentleman's agreement po se la ua lava mari dienga fa kamali i le bala ua olisi me siri on ka ua sa kong o finga ngaro le kumalo o finga ngaro le kumalo ngo malo la ia le o malo ole me pito i le anga lava le and I will love pe yo no te yo ma amen le finga ngaro le fionga le par bien le fionga fon fitalai ai ai se kula fongo e vave avelo ia il fa mua kasir ngai kula fongo ko fa so muri o mai ko isi kula fongo e ofia mar kula fongo le finga paroka lenga ua sa kia a ko e kula fongo finga paroka ia le fina ngalo mar ko fa ua au afai ku malo e pule ai la ko manatu ole fa masinonga o finga palota uma ele o se fa masingonga o fangua masuafa ele o se fa masingonga o solinga kula fongo ngonga ele o se fa masingonga o soli fa vai ele o se fa masingonga o le soli fongo o le fa masingonga o fainga pa lota electro act o ai la le ango fale la ka o kongu i o le ko fa ai ku malo le nga at the end of the day e so e pule ali ku malo po ai ole akasi ia ia ya mere le utule mai e ngo foi sa vai ai o so ia o so fia ai o so fai me
fori ko kwa fefe fa musiku sili ya kule pa so wa ko na le cha pipi le wa ka fe fa fa sa no fa pe ya fa yung what's the hidden agenda itu o nei mea fa tu ai fo o le ale mea na tu te tau fa fe ala wo elme o elme fa yung a fale no tatou malolonga langa o fa atulanga ina le si tatou por kalame ia mo leva ngole fe fil tatou community watch a malulua si ava ku mangi si ka penga nga sa ye mo le so tai ha eyo ia ai tatou wo malolonga foi me fa filo ile fio nga ya tofilau esta jevanga ia irungo tatou por kalame ia mo tatou stofi ia si ka ko kilo pang me manga ia sa vo kila de se matou community rewa tatou malolonga. O le Os Pacific Funerals na whaawai le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney, whaamauina o le lua i au unanga o le whale maliwa Samoa ma le Pasifika, o whaawai i Australia. O lea ma u mia sa oloto e tama whanau lawa Samoa. Ua stilia ma le tolu sultau sanga o lana tautua whaamama a venga mo tātou tangata, ua tele leanga waa i le whaafoina o le au unanga, ma ua matua fo ile i loa le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu i maota malawa e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma i ta pena i aile whai ngā malanga, mō le ua wala au i aile atua. E ave se aile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hale taimi. E tā ua i mātou a tātou tūmanga nuu malu, ma o lana anama tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua i le lua sulwhae tū la i le fitu a solwa yaso, mātou te ngālu lua i tūsam whina ngalo mana onga o a inga, a le o so mātou manao. Mo le fia māla malama a tili o na sila sila mwhai tau māla malama le i mātou tū lau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia tasi tolu se lau, walu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu whawalu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata i pule, na omi ma sina mua. Mana tua na ile tautua le Os Pacific Funerals Australia, lo whale maliwe le mo moe, ai tautua ina o ile alofa ma le wha maa avenga. Jebolo batile ua tolu se fulu ma le tolu minuto te nei le tula e ono ia po ua te ale titi le afa o le ono le teimi a matou ni usere nei telo fole tau teimi fatasi sa moa le suia le teimi sa moa vivi fale filo ia tu lau fionga le totoni to filau ia esta te vanga po to filau te vanga esta ia wala va fio angai o yeso fa ia ta ua tu te silo fia ia fio anga le tamani nei ia po le fionga le tamaitai tapusa. Yeah, Malo se for we welcome back on the show. Itato community ototonga ya stofi ya tofilau. Yeah, malo lava soi for bawa lo tofa asiata fa pe foi lo fionga lawa le tawa. Yeah, malo lava soi for bawa ya fatalo fatu foi il malu Samoa. Yeah, malo soi for manuia e amailo va so how's your week? Yeah, it's been a very busy week, Asiata, but all good for Taile to, yeah. Malo. We are vayaso. Malo favitai, fiello to Malago to Bolta Avanoa. Yeah, let's go, Lea Toa, Miss Volafioga to feel out. Tato in a tattoo, or Tonga, what do we call? I can see, or Ufata Pena tattoo for New Zealand Palota, or later the pizza Paroka, Samoa. As the only nation before and after the election, we will still talk about the election. How are we going with the New Zealand elections from Mole? Well, Asiata, I'm very excited to talk about our first topic, about the New Zealand general election. As we know, it's already been announced. 7th of November, that's Saturday, 7th of November, they've announced for election. So there are 6 political parties in New Zealand Parliament, and that's led by the National with coalition with their partners with the ACT Party and New Zealand First Party. And in opposition is our Labour Party, the Green Party and Te Pāti Māori.
So that's the general election coming up, so very exciting. And as you can see, there is a slideshow there with the general election 2023. We can see that the National Party, they have 48 seats, with ACT Party 11 seats, and New Zealand First Party 8 seats, and the Labour Party 34 seats, Green Party 15 seats, and Te Party Māori 6 seats. So that was general election in 2023. Asiata Lea Taua. There is New Zealand research polling that took place on the 27th of January. Very interesting, Asiata. So the National Party, they were down by 8%. So if that still stands at that time, that means there'll be 40 seats. And ACT Party will be down, they're down 2%, so that's 9 seats. But New Zealand First are up by 4%, so they currently have 8 seats. So if they continue on, they can get about 12 seats at that time. But these are just pollings, and the Labour Party up by 9%, so that can take it from 34 seats to 43 seats. Green Party 12 seats, because they're down by 3%, and Te Pāti Māori down 2, which is 4 seats. So those are a bit of stats from 2023 and the poll, the current poll. There are also important dates. Did you want me to go through the important dates? Yes, absolutely. So the important dates to consider for the New Zealand general election: the 8th of October, parties must submit their candidates' lists by 12 p.m. And the 21st of October, overseas voters begin. So that's really interesting for everyone overseas. They can start voting from the 21st of October. 25th of October, all voters must be enrolled by midnight to cast a vote. And 26th of October, advance voting begins. How exciting. And of course, the 7th of November is the election day. And preliminary results will be in by 7 p.m. and the 27th of November is the official results will be declared. Mana ia le whaminonga le ataua, ia, wewa ile basic ma le simple o election preparations e tatou nei le ua whamanino mai tatou community watch. Waranga taua mo tatou umo le ua sauni tatou, rau te wawa ia tu pasene ma tu langa le ataua eise vaenga te fia sauno iai, a ola wawa ia tu tofi lau. Now, o le fasili ia generally, so far, ile ruling ale national lo iai ma le latou coalition. O lea se fesoso, o iai se whaamaumaunga o fesoso ane tele le tatou community Samoa. Ka kia ia le whole of New Zealand. But let's specifically to the Samoan and the Pacifica community. Compare ile coalition sa iai mua ale Labour, New Zealand First, walanga le fwisa to whaile laku coalitions mua. You know, so far, any stats for that, Whamulumuli? Well, I don't actually have the stats for that, Asiata, but what I can say is that all parties, they actually supported the Samoan citizenship, the restoration of the citizenship 1924 to 1948. So that's something positive from all parties, and you'll never see that again. Everyone actually coming to actually support that, so that's a milestone in history. But I can say that there's one thing with New Zealand First, with Vavasa Mangaya, he's actually very supportive, whether he's always been a kingmaker, a lot of us know, so whether he's with the National or whether he's with the Labour, you can always guarantee he's there in the forefront, but very supportive of our Pacific community. So that's something really positive, but you know, we made New Zealand our home, so it's for all of New Zealand. What's good for Pacific is good for New Zealand, for the whole country. Ma lo faftai, awa ma nei vanga le wa sau no nei to filau il citizenship. O le what happened to no lava lalo administration sa le national New Zealand First and Act, which is so me wa leva ngau ia lalo administration sa Labour. But do you think Vavasa Manaya plays a massive role
in persuading all the coalition party. Well, I don't know if national agreed with it. But what do you think of the actions Vavasamanaya in terms of supporting the citizenship? Oh, a huge inroad. The National Party, Luxon actually came in at the last, National were the last ones to come through. So if it wasn't for ACT and actually New Zealand First, you know, National had no excuse but actually to follow, because they'll be left out. They'll be the only party standing against it. So I'm very happy that all the other parties are very supportive. And well, it's about setting the wrong right. It's been about over 42 years. Many of us have been there for many years and tried to make it happen. It didn't happen. And so we must give credit where credit's due to MP Tuionu, who actually made it happen for us, picking that bill out of the cookie jar. But also don't forget Whainana, who actually, you know, before passing on, he actually reminded his friend, don't forget this bill, you know, see it through. So it's wonderful that we actually see that for tuition. So nice. Are we going to see, with the upcoming elections, are we going to see Vavasamanaya being the kingmaker again? Or shall we say that he, I mean, being Prime Minister, potentially become Prime Minister, shall we see him being a kingmaker again with the upcoming elections? What do you think? I believe so. I believe he has. He's the only one that has balance. He has the experience, been in the game very long enough, and very supportive of our community. I wouldn't be surprised if he actually helps us with the visa. He's always willing to help every community out there. So I'm very excited for what the polls actually are saying at the moment. So New Zealand First is looking pretty good at this stage. Yeah, well, it's too early to know, but I can see for the Western Peters, the kingmaker, being a prime minister is a little bit too much to ask. Yeah. Considering the numeral party. But you know, you never know. I come to the words for Lily. Oh yeah, a failed deciding factor. Yeah, he could have asked for it. Maybe upper term. Manaya. Faftai the film was a manaya. Yeah, I'm what's the advice before we move on for the community? What's the advice for us here in New Zealand? And preparations. And do we have a good number of people who are tala paluta to fill out? That's a really great question. So hopefully we get to see a lot of our community get out and vote. We know that a lot of our people are not registered. Dates, when the due dates are, when you need to be registered, but also the end of the year, the big day, the 7th of November is a huge date. But I'm sure every political party out there will be doing their best and getting their family, friends, community, churches, and everyone to ensure that they actually registered. Your vote does make a big difference. Malo Faftai. Tatou Wilisim, Tatou Mataupu Lonalua. Yeah, all the tatou community rewa. Yeah, our second topic is Rewa Community Asungafua. So that starts on 2nd of February, which is next coming Monday, and that's at the Manarewa Sports Centre, 180 Weymouth Road, and that starts at 10 a.m. and is open to everyone. So you're welcome to come along and experience culture, and meet people, but also a chance to actually meet the local board. This is an opportunity we can actually come, address some of your issues, and also get the update on where the local board is, because we know there's the new team that's been selected. So it'll be nice to actually meet them, because we haven't seen them since last year. So to give them updates, where they're at, what's their plan for this year, and what they can do for our communities.
Malo whaptai lia tau tai ni tau me whapeo whai o le tau community. Le mo whakakai mo say make sure you set the thing right. Set in a perfect setup. O kamako mai lola ia malo whaptai o vaenga na o le atu a matafu ia songa fua masani a me se fo i o potutonga se matu community man rewa. Ia me se fo i o le to telo i la tau. Ia ale se vaenga te tafao ia me se fo i se te mi afia i la tau matu. Ia to a matata to wa songa fua masani ma se furu le tau nga suma lo le huli. Ia el tatu no fonga na utu na tulunga. Ole a tau o vaenga ia ele ngata feiloa i ma militino ma masani ai e te sila fia i fo i fiso soninga e iai au onanga ma fiso soninga it's either grant, funding, help, medical, schools tulang fa pena e whenkanga e sila fia mongko o kako Samoa len ko vai ko e ho uma le government au tatou ni usila o le vanga ko ngale le ka mafai ia le fast introduce Samoa fono fa vai local boards right le la le skaidi ko ngale le ka ka ngo fai e fai ngata fo ilana tatou I lo ma sila fia po fe ma wini fiso zoni ngai pilia onga o vai nga fa pena o le fa maina o ia tulanga fu ile le me vai le liki so lo I manga ala ma tulanga fa pena I le tau community o I tonu wai to te mo wai to winga fa mtalanga ia pe ma to mrewa ia e ngala lo su mai tatou wa mafutanga ia ma yelo fisili mangi fa ngongo e ngofu mo oi ia on Italia toila ia pesa ola tofila so le asiata o I le local board they have a lot of where they can actually assist a lot of the youth groups sports groups different organizations so it's knowing how to teach our people, train them up how to actually apply the fonga whaavai, and I know a lot of people know now the fonga whaavai I o Samoa kasi 2 milionga au I New Zealand masalo kosfuluongo milionga so you can look at the comparison so instead of our groups doing the barbecue and the car wash now we can actually just do a simple application and wait for it to get approved so it's simple as that really. Ia o le tu papa tu fo yo la mater maftanga na tu asina sina por fali la to filau. Yes, our third topic is Rewa Seniors Whaliulela. So it's at the same venue at the Manrewa Sports Centre, 180 Weymouth Road, and it's open to everyone, all residents. So come along and mix and bingo and have a laugh and also have a lunch, free lunch provided by ASA Foundation, and it's a great time to come and do a seva and play cards and line dancing. So se bea male au makukua. It's a wonderful time to just come and mix and mingle and get the old ladies out, get the old men out, and bring them out and just meet other people. Ale mo wai matau moftanga to filau ole free lunch. Hey, ola. Awe vai si ko free lunch le do o buffet de me. Le se sai sto wai. Ia o tanto fainga le umanei mo na tanto wa o fasoro solo tu le tele nei nei ata matulanga le. Ia o tau sila mai ma tau fo isa fo kilani ia o le wa mata me man rewala to wia. Ia e le tu uai me le te tau ni tatou fia mo na yo tatou tangata e tatou te le whaatari fo ise I mingoi mai le malo fa ko aka ko mingoi tatou minoi ia o lo te le lava le fisosoninga walanga o le vaenga fo ina I lo tasau I nei Godfather fa pe fo ia to filau fa pe ka ikai pe yare sistema ingai o Samoa tama fo ia me mana o le main government ai le ai ole ole style le fa nei le tau introduce Samoa fono fa vai local boards ona o mai ya le o tatou te o I se vanga ngangi vaenga te tele a tatou wa ia ma o tole community e te tau na get to know lo team on local boards me so tatou community leaders be fo ila ole afionga te tori to fila final words any questions ali to final words to filau o mo nei fo iva yaso me se fo me ole atupu
No, I just want to thank you for the opportunity, but also those are our topics for this week. So come along and on Monday and enjoy, meet some people, meet the local board members, but also don't forget the general election. So those are some of our topics for this week. Whawhatei lava. Definitely, Tofilau will have some slots to talk more and more about the general elections because obviously it's coming up. But for now, whawhatei lava. Thank you for your preparations. Yeah, mo tatou media watch mo to every Thursdays. Tofilau esta te vanga. Yeah, ole a fio mai. Yeah, se mai fo se flavor fa ma ko ia ngi sila le. Wai le lava fo taste le international flavor. Te ma ele international flavor. Te va tai fo lo. Te mara lo popo fa ma vai la fio ngai tori a te fo mai. Ya ona te wonga le o le porkalami. Ma le songa le a tawa ai fa te tele ma ro ta pena. Looking forward le verso fo monisita to tonga te fila. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. Mo le whaongaina o le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O na whiriwhiri leo le au nanga i te whia whaongaina e pei o whātaunga, prepaid, bili o le vai, bili o le moli, e mwhaiwhana au tuai le ta avale ngā ta whailea, tūlanga tau I tau mafa, ia po o se keke o le whaipoiponga māso whanau, e mwhaiwhoi o na okai, tau o le whausiei no whale, mauta malawa I Samoa. A mai o na whiriwhiri le au nanga I te manau, o na o omi leo. O na whiriwhiri leo le whaleoloa ma le nuu o lo iai le nei whaleoloa, mautinoa ua sa o le lei le whaleoloa ma le nuu. Whiriwhiri leo whai o le talo for voucher te fia whatawina, mai le tolu se furu fetu se furu se lau tala, e o atu lava I le lima se lau lima se tala. O na whiriwhiri leo o le upu check-out, e whamautu wai lau whataru. Maratua, whatumu o whamaumonga I peo lo swafa antoa, I meli po se numero le telefoni, e maisho le tuatusi. Molo ainga I Samoa, manatua, whatumu le swafa, ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ilo whatau. Olo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so se vainga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loilo ainga I Samoa, e alai se whi autustusia I le telefoni po o le imeri. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo for voucher. Ia, toi whatalo whaltaliu mai o proclame mai toi minuti o le nei vanga o le whiawhi malo le unsai malo whato toa. Ia, tatou e rula fo I taimi matulanga whaatulanga ina, ia e mesi o tatou whaatatanonga langa I tau o fo ilo tūsi fia nei vanga o le community e mesi fo. Ia, o le o meolo tupu fo ia matou nei New Zealand. Ai ina toi minute ia matoi taimi o le proclame nei vanga o le whiawhi. Ia ole a whata aluru si wahenga o tāpena kumula so tae awa le. Mangai ua mangai whanga. Pe ua vera ua kama me pe ua kau pongsai la ua. Lea, nei mwari whaalo alo la, ele se me akai si. Lai, e sao, e nana, o le reaction ia. O ka ua ia. Ai se o le nana whai atu. But, whawtai fo I le, o lau whawtainga I vaenga o loo tutupu. Ea walanga e le mafai fo inga ka koko e kio. O swinga wa yele la langi ke minele ato. Yeah. O swinga wa yele la langi o aso ia. Ea lungi aso sau aso o kau whaakali se vainga ma se whaalongolongo ngi meu kupu. Nowadays, nga la vea or ka vale I live mai a mareska ngaka. So e muri sau lunga I officials vo ie.
ia la ua expose solo i le lalanga ringa la te whamatalanga o le vaveo maenga o sotanga ia ma mea olo o tutupu ai o pokalamel na ni vanga o fiafi sorry ko le aka luani to pa ele mo mo oh yes o lo fai lo mai le sua faulisi leo e to luani to le pai e do mo bara o lo tu va ia tu i oe me mai le stanga te tu o meta o mai fio anga malal fanga ia fa ta o to ia fio anga malal fanga mate mai pe o ia ai e sa tia forma ave le fu ai ele fai no fo ile anga o tangata mo no fasi no manga wai le fa pe aka o ku ngu fa pero o ngu le anga it's a basic information e te tawa ona sira fia walanga e ke fiwa ke musu e ke le fia ka ngu e ka wa mai lo ala o ofisidi numero tasi o ise tama o ise tina o le ase no e o mara ka ma kinga ngu ulo le nantonu la ale o fa ai lo fa la o tele mai ele fio como si no so nga fia no esa fa lo mai ia le sinia ta ai lua le to ruai ila ua o lo fa maro le tu mau ia mal le fio nga ia nanai mani ia le fa maro le tu mau no tu langa ia so nei ni sina o to nga lo tele be fo I o ni sio matau ia ole ata to wa to faʻasoa mi faʻula so taiau ioi lo le wa fa mai a fo tato proclame le vanga o le fiafi ia tato faʻi uta ia ka faʻi ia si the right turn command no fela le so taiau like love and share tato wa proclame le vanga o le fiafi e umolo fo I pe offline ia ka offline ya se tato ya online na sa taiau ia le fia setup le taua ia me se tato tu mala undanga ale Blue Wave TV male por Colombia re tau ya e leva ngole fia fi mru tele le po e por vaviao e por le fia matou a lofa tele atu soifua mai